we will provide reasonable provision from our estates in the amano. And even though usually no we now I are 200 court in Shadam Fan and San can be album, send a no say but in that instance there or yere and as oba or less than 18 years and now my no papa no court bebem abeka say yincha we japade no kakra na ye fa mo. Na spousal property no the who here pa ye jointly acquired property, which means say japade a ye mienu abra ye ti ase no ye kan sika boom and as ye kan holding boom and ye kan bibia boom e de ye say japade no unless the bibi fufuro bi ba be che no ye share no equitably between one me nti wonko an ntimi ntam enye we when fa nkoma obi fufuro what the obetimi dia ma ye wo fa ewom to say be I die we say I see her say na me na me ya me well na me dan me na me yi ne see na my time ni na ade ama me wo fa ase say me wo fa ase there be enye ne sa court no bebem am say what is the equitable distribution of this property. Ti no sa no ba na eye yire no omunjai omo ye yire but papa ni wuye no e no hu say edan we ya me na mi kunu si ye wa fa ama me wa fa ama ne ma o de akoma ne wo fa ase e no sa no de oba ni timi court yes e koka say no ye demand ye bi koche o de fa de o bi koche okay let's just say you o de fa de so ye fanche okay me da say e na the ohun will no say me papa buy no beti abi now say mama ma ka ye will na ma coffee chire na me hu will no me say eh na say na muslim papa ti pay ne kai say wan fa ma me o de ma me nua ketwa it miss san will no that is forgery beyond the fact say an immoral offense papa na kwa it's also a criminal offense in fact there are near mensa a bit mama ye too well a DSC in chain and no yabako say forgery say ebia will ye lawyer be fina ye be ye in a ye to be an SO any lawyer and corner monko ye de aka na mo fa efa brefi o nam kwan so awukoi na wakwa kuchicha na ememu akwakwa ye bibia that bia no e be say e be probate the will be set aside and I say o ne o papati na udi hu bia to papa so udi ewu na wo ye no wan fa we amamia e kon ya me do be fa so say wo ye ni nyina na udi hu to papa so na papa e de san hu no nti o de ye bibi we no ma we japade bia obi betima betie maka say your friend duress okay under duress and you put the person under duress now they are well no and our device property in the amount to be set aside. And I say if we so undue influence okay and come omo sorry and no mututu nsem gu nkofo asum no e bia papa yi ojiwudi pa say bia kan say wo ye ne sofo mpo ojiwudi na una ase wo de say woni munyama ne oferia wo nti no wo kika nsem bi che na ama ni kutu anamu bia na nka wo nsusu say enka obetu e wo ne e fa ne wo ne ho no so no da achi bia we betu 29 e de asiso say will no enye papa and but the ultimate one they say na adwen no okay no dear enti will no ye sha say o ma ye hu say it only takes effect after ni pakro no testator no when next we nya brofo ono so ewu ansa na will no e be take effect enti o ti ase a obi antimi e ma meche enti say makwaya will aba me den why na o say me ka che ni say my will say be ya me free mu a ombe hu say ampa me ye will na me will no kra ha na hye so owufu onkasa ti me dey hu say papa ne will na na ma me ne will no hye ha ideally nka lawyer nko na bia obi hu say oh we are well because lawyer say we no ko odi wanim kan no free ma office ne wo honum obi ba be take over so they will just continue because this is a personal example I'm neighbor I have a client be very wealthy and 1998 no two kwan Japan or yeah will chiche japade bebre ne o baba akubia o ne oba fufu bi na wo no asa na obi hia na yiri we ne na wo ne ma na mi se ba ma mi ni wi e na ne sa aba no nko a one na wo bi e na wo ma no ejapade bi se o da chi bia oni won ma ono so fa hwe ne ho
ena na ye oni na wo oni ne TCC anakwa ko hu we ono say we ma in the bano abrusan ba ko bi we say chese adane ntokwa bebre adane ntokwa and so 77 kama me ama ofie be 5 na ye de ba ko mo obi a onti ase aha nti enka enya bone so say na say na will is a private document but not a secret document. Okay. Nti we no ye to ono na ka chen say oh I want to prepare a will and some person here will person me di we ma good. Okay. But no so just leave it with your lawyer. Okay. Then say u free ma lawyer ne be to anamo no ama ye dia koyi will na be lawyer ma me na ho na abiem wo say anka ne papa mu pa ne de kaya will no me lawyer ne nim it me kan kire me ma me kan kire me yire me kan kire me kunu na se no office ho no wona me nimu do ye chambers right wona me nimu na ye me lawyer enti me free mu e be den na me busuafo na hu say ampam me free mu e na wo lawyer na wo ye will ne ma me no wo so afrim but document ne de e wo mu chambers ho no enti busuafo no be den no ma follow up ne ye hu say na papa no ne lawyer ni ni pass mesi enti no e bia wo ye will be yonko hwehwem e ho no ye den ni akirem ho. Fair enough. I mean say that's an important question about the administration of justice. Akoma say because you say obi will not deposit or Accra High Court. Na say bia o Kumasi o ye na jibusu ani bia na oti Kumasi a it is very unlikely say we be hu unless of course say the lawyer no take steps I inform me or say you be reading tibra but once it is in the chambers no the chamber is supposed to take up the duty and inform you and take the steps to get the probate and all of that. But you show me ebi kwa na we onaira office ono ebi ambo obi amane ebi say na ehu akire chiri kwan kwa dia then I was say call letters of administration yeah ka say unipa ko no wu ye no we enja we ebi so na wu jai na etin anka na papa man ka obebo nipa bi amane say wo wa dance for no ana bibisa but you know nipa so ho ahomete kakra nti na ya na ntinka ne papa mu na nye man so na be kwa akofa abade a ke bia immediate family ba ko bi die o so man ya we so bia lawyer ba ye me lawyer de bi mi ni ho a monko hu lawyer ba oni mu bedi nkomo na wa kan sa se we kasa ko a pepe we ma kire we free legal advice. And then yes ya de e de afa we o ho yes ya de bebre na ni be phone lines ni tell me questions me bisa bi na so ni say bia na wo so a wutie ye na wo hwe ye wo so wa asem bia opese obisa mi bisa ye yegusu aye bisa na de tro number eto ho menya signal ne say yen sha se fa calls ne pe me fa call no 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 eno any yen lines no menya signal ne say ye sha se fa calls ne pe ye be fa na lawyer ye kan sebio me ko school da me see classroom dem bia da nanso adom e bia so me nsem ye kakra matonsi o mienu me ogro fine mienu bi enye se me ke metimi aye well ana chesa crutch for lawyer for ne doctor for ne nurses ne nsem trofo ya na o metimi aye well no me pa cho da bi ntimi maami a wotie mi oti dwom se say ye obetimi aye well yes in fact omokra no mu hia well no kese vi say omo no toto ejapade bebre wonko phone sem na ade bi wo bi honom ni say nsi omo hia so mo ye well well adom no so ebi asan aso biom emenne ye de akoma mu nsem dwumadie e de ebremo enra mo hu de koso ye kasafa well ho senia well ehia se wo se nipa wo ye well bebre na fa ye se sa topic no yen san emfa bi embra biom esan se omusua de pa enen so ye ba besua de wo kwada de ye ka asase ho ensem iti enen so ye de asase fo ni bi eba ni aba bebi so mo asase ho enkomo eye akoma mu nsam dwumadie eba so adwuada bia ekopim efiada 12:30 ekopim se no miensa ebebo de na dwumadie no ye de ahyehye so ye sesa dwumadie wo de wafidie to ha de wo no ho da
esanse wo wie no na wasua bibia na wonim anase na wutu anamo bia enko yie krampo na ebeboa ama watwe wo ho edi efri ho ye mam good afternoon biom baby biara mo hwe ye bia na mutie ye eye Akoma 87.9 FM ene esan ye Onia TV mo hwe ye enso e wo Facebook TikTok ena YouTube ye da mase samo nso a mo hwe ye wo sa platforms no so no data boarding nyina no de bia mo so mo de mokoho na mo follow ye programming me amidi dwumadie ho chia me ye frame Beatrice Piogabra obetimi aframe Aunty B na ansa na ye de topic ni omo a ene ye ne mu ebedi enkomo no ebeba no ye motivation ene ukwade ye de ebro ye say ade bia wukom ene de yi enye wonkoa ena saade en ato just say you are not the first person who experiences saade no na wonya the last person nso a obe experiences saade no enti ema adekro na wo fam sabre no ema no enhya wo so enkase na wonkoa ena saade we ato enya wonkoa na sebio waware a wonwoye enya wonkoa na wakọ school a wonya adwuma enye enya wonkoa na yare bi abọ sa yare na wonamu no obi nso yare sa yare ni bi wa wakọ aware a wonwoye no wate bebre ebi makọ omonwoye nanso no nche se Erade apawo shake off the dust shake off the pain and move on me phrase bi ade bia me ka me say it shall end in praise send ye sitie bia no ebewie ewo ayeyie eni enkunimdie mu enti ene ema wo how usu no kodanda no ensure so wate you are not the first and definitely you shall not be the last. Peggy boko Aunty B, so far so good. We are still living today. We don't know what tomorrow brings. Nyamini ni ntiechna so kunimdie be ye dia I papa sa mento wonkra osi ampara ohu se yese na emumu amfa ba bia eye wo maame nko me maame nko nti osi men kancho nti so kwa no akobisa wo maame megusu a me bisa jamu nanso ono nani huna de no hu se eye sa na se okay nti osi ochie nti obefa waka me ho na obe ya atakakra me kwa me ka ho dada o maame enye yo ya da se de bia mutie ye se ya enete wate Peggy nka enche bia obeti ye panel members ni enne ahoho a ye ne omo ebaba bedi enkomo ne akacha mu se ukwada de ye de ka asase ho ensem nkoa esan se ye dwumedie complaint aya eba ha se no asase ho nsem de em se de ma ye be 60% ansa na meni obi na wo ho na meni obi na wo ho de no eno so ababa be count ye tu ukwada si ho se ade bia kyerem so efa asase ho de ukwada ye de bebre mu se nya Fridays easy Fridays no ukwada de o pasase ho nkoma na wo de wasem no o de abrenti ye kan say no na obi a udi asase ho dwuma bia wo pe program bia kan asase ho nsem na wa sponsor ye ne a ekwan ne da ho Akoma mu nsem dwuma die Wednesday wo betimi abe sponsor ye wo to building and ho nia me bia building materials bia bra ne be kan ye ho na ye sponsor ye programming ne sanse sa wo kwada ne de edru ho no ma jai na ye be ko nyakotie Aisha ye maame a ode ne ba Muhib Al Hassan abedan yen na opa bibi kakra de aboa ye bei amana kwa akoye surgery akra no enya hole in heart opemwa yentie Aisha ye baba no na members ne ye nyom bedi nkomo no o maje o makonya ye ba sese ya etie from pamcho me ba Muhib ohia mwa na mesre mo se obi bia o tie wa fidie so ye kuma se ha Ghana ha ba bibia mpanimfo se bia hemfo Mumbrante mesre mo amwo paase mo na ohia mwa be 4 billion ne de na ko ama o makwa ye ne surgery na ye hwe benkum hwe nifa ebi ni hono na mse me koto sre medwa to am se mesre mo amwo hwe ne andi akwala na nkwansuo ugo se ye 1-2 a o se me hu me gise me de no rush de no ko hospital ni nyina ye kan se skasem ne so aye se me hu enye o papa so na adwuma ye dey nti amasese na adwundwun ti mi chese anadwu se obenu nsuo saa ma de ache so ehunu nti mesremu a mpamcho atiefuo pamcho manpanimfo bibia de obehunu bia obeti ma reho se mesrenu a kotodwe bufom pamcho mumboa me na akwala no
ontimi entina wiase man so de adure de me ba no onyaka ye da ho no onya ye mam ne home no a se me tete eba ne sa na nam so me pressure e kosoro nti eba sa me ko ya na me kwa kwotana no sa akopim se omudi oxygen na de ombe ye no omudi aye na se onya hota na ya sen abafi ti mesrem amchew obi pia otie me bia kakra obia bombo de anu mboa na akola no onya nkwa mesrem ti kakra me so me wo kan eti kakra Aisha ewo eka no na yenso yede tu mani mo so amoboa ye no enra ebepem sabre mo a mo so mabeboa ye no mudin enie Rashida Osman, Dauda Isa Donko, Memuna Ahmed, Dokas Mensa, Daina Mawena Kodo, Emmanuel Ofori Aduma, Ebeneza Kojo Abaka, Esther Tete, Joyce Boatin, Peter Ejekum, Rose Amwabin, Barikisu Okran, Kennedy Buahin, Michael Daupla, James Tiokwo, Hassana Mohammed, Salamatu Isaka, Sadai Enterprise, Nai Domeshugru, Elizabeth Wilson Bedu, Donatus Ankoma, Portia Educhumwa, Nanama Santua, Comfort Kumi, Ena Lucy Yabua, Nyami Eshamo Papa, Samaba Bua Yemba Muhib Al Hassan. Na wutie ya woso afei ena kan akoma na opese obua ye be ya number udu sikano ebefaso edi abano eye 0530 507849 0530 507849 edia ebeba no eye James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM eno eni edia ebeba na wonso waba beboa ye ba Muhib wenya hole in heart ye nyina ye boa eska ne maami hia no eye 4 billion old cedis and nay 400,000 me kan say ya na wo ye mu ahyew na so ye nim say wo de kakra me de kakra ye nyina ye de kakra no ye de ba na say ye de boa ebema ni sikasem no akonanim na maami ndi kan introduce ye panel members and nay ye ni omo ebedi nkomo no so magye akonwa na me nkotwa me ho kakra bi ensan emra enne wo say ada no ye de ohene bae ekwan a ahemfo no mofa so omoton asase maye omoso omonton se ne yesi tunsa edema ahemfo no moma ya asase yesua eno enenso ye the expert aba ukọ assembly meeting na me say from town and country planning for and yesi o masesa omudi enti wenya asase na wie no town and country planning for no akwan ben no omoso wasase na wo wakotunsa na wenya no omobam me na matoma size na pese mi simi dan obohu anoma was no building permit eno ho sense bebre enti enne de ompanyifo mienu ewa ha Madam Ophelia Asare or your head of physical planning department Asukwa Municipal Assembly o say ye ti asukwa de ye nkomo bia ye sha ase afrifie enti ye nkomo ne ye sha ase afrifie yakwa asukafo ene enium wedi dwume onabo akwani asagiwa ye nimsa wo hwe ye ena wotie ye nso ye da ase say ye ba wo na so say mema me ya badodo ena we release your Aunty Ophelia pacho ho ye de oye okay pa pressure bi here ni ho aha e manko an ye bedi nkomo no worries engineer wa house ene ye betwa engineer bo ena me say wo engineer Peter Saki ono so e wo Asukwa Municipal Assembly engineer pacho ho ye de ese engineer for mu na edwore nyina wo mu ho na nsuo mu kra na nkofo osi dan na engineer for no makosho ho sa still na nkofo osi dan and they ba baby sad credit I am yes sad enti no ene mo mpanyimfo a ye ne omo baba be di nkomo enti frobi na frobi wo se enne akoma mu nsem dwumadie no ku adade no asase ho nsem nko ade enti na engineer fo no obi si dan wo nsuo mu kra na still na ekoso yesi bibi di rezoning ene nyina ade enti na oya no mo ye yes anyama no na produce permit and so still na dan no na ekoso enne omo a ho be che yes ade we say na enti we saka just akoma mu nsem ye sua de pa ye besen abom ho bio na yanko Precious Believers Prayer and Revival Church ye maame Joyce Donko, Prophetess Joyce Donko, dodo na munim ne say your friend Mama Joyce or say afi so or the deliverance 2024 no eba na de watu din afi de no perfect deliverance or sha say enne de ya ekopim ni fiada so enti enne de sa bre kra de ye ya pon mo sha say anopa
no nso empa ho nyame ya adom akina obesia ye bio eno nso anopa no nso Friday de ne de all night and I say watch night enya wo sipese wo frɛ no bia no obehya ase enwumre no nso ene ye behye sa dwumadie no ase oye na sorry dem ho a adakoja ache a eben ewo edwoso kwan no eso wato nsafre asofo bebre ene ebeka no ho ma wo di dwumadie de abrel Reverend Richard Bentel ofi enkran Reverend Augustine Echampon Assemblies of God Good News Center ewo edwoso Prophetess Lydia Arthur ono wo Rain of Fire Ministry and Reverend Brightina Entry ono so Rhema Salvation Royal Temple and Prophet Henry Osei Esibe ono so wo Rhema Salvation Grace Temple omo ebe Mama Joyce ho na omo de sa Perfect Deliverance 2024 yi ede abreye nyina nti ose ko na nkonua bia da wo metiri so no Ewrade enam ne so ene ne nkoa ne mfenan so na omunyi nkonua no emfiri ho emfama me ka se wukwada de ne de omo hyase anopa no nso yi echina omo be hyase no nso nyame ya dom a efiada de ne de eye enwumre no nso na omo be hyase wato nsa afre owusu ansa na PSA Esther so omo fa enwom efa nka dwumadie no na enkoyie ohia enkomo bi ene ma Joyce Aboa for number 0554 702901 and 0531962528 or say on the buses ABC Tech Junction Odium Aloga Junction and Jachi Junction yenjo she nti koho na koje oso nyankopon emfa ne nsankan yefufo party na ye ne yaboafo no ebi enie Betty's Kitchen ye da se pa enra ye wie ye Betty wo ye show nyame enhraw Stay Bright Chop Bar Betty ewo Asuka Freeman Hotel hwa na obehu no Stay Bright Chop Bar enso ewo adwen kwanta de chemso Sisi Chop Bar ewo Tanoso oba fo wa owo de chemso Confidence Eating Place owo Dakojom Overhead View Chop Bar owo Asuka Akoma FM ye chi he ya na obehu no na After Hours Chop Bar and Drinking Spot ono so ewo Aloga Airport Road no hwa na obehu After Hours Chop Bar no koho ne kodi eduane pa yaye ni yie hygienic conditions na omodi ye eduane no ye damase sema koho afei ye ba studio na ya baba be di enkomo midiki ya starte edi efi planner Ophelia Asare intimi ka planner say edi na chese o ye planner we okay me say ye nyini na ye say town and country planning town and country and ye say ye frem say Fiscal Planning Department. No, and then after you town now for your fiscal no, and then they change of name by town planning no. You funny say te say they now can. Now you wo mrebia e di adwuma na establish it town planning department. Cap 84. Cap 84. And establish it town and country planning. It is say no decentralization aba. You pesa memo no you dey back down to the grassroots. Enti aban ne say na first year under Ministry of Environment, Science and Technology and Innovation. And I say yaba local government. Enti yaba local government no na ma yedi na sesa abeye fiscal planning department. Fiscal planning. Enti a change of name no eba ye no. A change of mandate in swaba na. Not really. Me nkasa asesa bebre, but it's ni na ye nsa asesem na. Okay. But say na assembly na hu ye say ye ka wo ho. Omo dwumadie bia no. Okay. Ye part of the assembly. Okay. First na say ye soro no wo enkran. Enti ye bibia say ye sheda nka assembly no ho. But because of decentralization, they say ye be part of the assembly. Okay. And nti na ma ye side ni but ye dwumadie ni de en sheda nsesan. Okay. Nti mu dwumadie na nkasa no say either one na say engineer. Me two question now whoever is comfortable no answer mujumedi ankasa ene say afi no bi tie ye na o say fiscal planning omo ye den ye ba assembly wa e den pa na mo ye de ye ne say bibia e fa ensase hu bia say ye ka say orderly development say de be ya ne kroni tete no e be ko say de wo say eko okay nti ye de ne ye bibia e fa asase bibia wo be ye wo asase so bia in the space e say fiscal planning department na ye coordinate sane many na for the assembly and say on behalf of the assembly. Okay enti no mo bam se me hu asase bi na me pese me yakwa ahemfo no say ye nta asase ye tu nsa enti me ko tu nsa assembly no mo bam mo department we mo bam ye bam pa che say ye ka say ensase no ye nananom dia ensase ye wo ensase different types be ye wo state lands
any a war traditional lands and they are him for Nadia, any a war parts of incline ideas or more family lands. And he said, Yaka say, before our baby beer was space biano, I was a assembly no, any to me say you be assassin. And some I would be a so crabable for man, I said, this is kind crab dono. I was assembly near mouth to me, say, ha, I dare now pursue you, ubit me. Okay, patch on my engine now. Me who asasi bi wo Akoma FM ye chi ha. Nti makohu say askwa hene na hye ne nsa. Nti makona na ho. Na me hu asase bi wo hanom sei. Na makotu nsa ma na ewie a me hu so awo so uti. Na eche me mu. Say ansa na ye fa ne say de wo kai askwa ha nyina no. Ye wan askwa plan ni nyina wo ya assembly ho. Say de ye pese ye tete askwa ni nyina no. E wo office ho, e wo assembly ho. I see. Ye wo plan kese e da ho. Enti ye fa ne say bia wo hu asase bi da ha. E bia wa ba assembly ho. Mpacho me hu asase bi say da ha. E pese me hwe say asase no e wo mu plan ni ma na say eni plan ni. Because we ko tua wie na wo ba na de ko na wo pese wo de ye no ya mpene so a ade so ko ju sika ukoje wonsa sa pepe this ukoje wonsa okay because enye bibia na obetimi aye wo baabi enti no se mi me hu asase kra na me pese me akwa in any form whatever no eni kwa se me di kan call hini no ho there be the first thing e bia what site asase no e bia asase bi da ha e bia enti o so wunya o land consultant obi a onim asase hu nsem enti no so na assembly no fiscal planning department in a secretariat to the special planning committee. Okay. Ye wo committees mienu ye wo assembly ho a ye hwe nsase ho asem. The first committee no technical subcommittee. Technical subcommittee. Technical subcommittee ni adwumadie ne say ye technical men. Eti me as a planner me wosu bi, engineer wosu bi, NADMO wosu bi, EP wosu bi, lands commission wosu bi, assembly members wosu bi, urban roads technical subcommittee. Technical subcommittee. Muna mo krema mo ye adwuma. Eh sir. Sa pepepe. Engineers we na just say ensase na nkofo fum kroma asisi nyama wo so no. Se mu nyina mo wo so dia se ne na nka mo yiye modwuma no pepepe se ne wo sa mo yiye na. Anka se ne kwa sa asase ho nsem de nka ehuru wo kroi mu. Ye boy ho modern. Ye boy ho modern. Di ntia meka se ye boy ho modern se. E ba na ye hu kwa de a ye hwe se ye betoto ne yie. Okay. Ba se de wo kan obi wo ha onim se oto asase kwa wo se wo ba assembly be hwe. Enti wo to ye na no start ye bibi wo so. Okay. Okay. Enti oti se bia ye ne be ba so a ye be hunu no. A ye be koso no. Na se de nipa na ye no. Wa ye wie. Ba impro no wo ye wie assembly ne ye wo tumi se ade na wo ye ne ka se ye mpene a. Be bia wadu bia ye ba mo wagyan. Eh. Yes. Enti no anka momo die no mu pa ye fa ba fiscal planning department mu die mu pa ne die anka nya site asase bi so me hu sa asase bi da ha no the right place first place o se me kono assembly assembly. Okay na assembly na hwe momo plan mu ya hwe plan se sa asase no da ho matete. Okay okay ya busa de o pese o de ye se fit to mo plan na to your plan na sanity. And Tabia, for instance, Mama, your home say be a behobe lorry terminal in your plan. Yes. But me was assassinate that one. No, my coffee say be a with very residential. Yes. Enfant. Yeah, penny. Mompany. That. I see. Okay. Engineer, my member of Honum. Unyan Kasa say, my because you virtual bonds. I say, Yashada, a chawabo. Say, ye babe acquire development permits and our building permits na processes. No, my name's engineer. About one I call plan a while. Maybe I'll say, and your patch of a about it is a mere pet permit. Mamma Bashasa, Senama, you may say, oh, a had ye, a way a planning. The Pessa Mediano, a war, a fat pepe, we are residential, and I'm Pessa permits no, a ye dear process near dear gates, na me here permits no. Okay, permit no, a ye crata. To say, young fancy license, and not to say, Ubi or your driving license, I bet me a more coin. And to permit you a year 2 years. A buy a mouse say, what qualify say, Usi dine, or baby, open say, Usina, a ye. Okay. Na answer, Yabema, sa permit no. And Rano say, young say, assassino, a year 1 casa udia. Our war title.
enti no wo betimi abekire asase we ye wudia from near madam kan sisi ya no yemfa nse waye ni nyina a wako tua wo bibi wo insa e wona na yes a ye dia ma wo ye dia ma wie no asase no enyanye udia ye Kumasi ha yes two land anti Kumasi ha yes two land no caretaker chief ohim bia wa ahabia o ye caretaker chief a ohia asase no so ama otumfo okay anti caretaker chief no say bia uba assembly na bibia ye okay obema allocation paper allocation paper no more or less like introductory letter I introduce you to nana okay otumfo say midi wasasi bi ama ubai anti manokrata a kire say asase na bedi ni ho anti udi allocation paper no ni site plan na sa time no na physical plan for aye edi amawo no edi beko mention land secretariat okay na che say oho no wako start lease no anti lease no ena ye ade a kire say asase no nana di amawo nana nimu e wa asase no ho okay anti nana ni ubeye nsihye anti sa agreement no ena ye lease no anti say ebia yemfa say ebia ube commercial odi be commercial industrial and residential no terms a nana ni ubeko say bia ubedi 50 years ubedi 99 years no between uni nana anti from hono na your friend say wako registrance or lands commission anti your hono na chese asase no abeye udia anti your ho na chese sisi no asase no abeye udia anti say uba abeji permit no ewo ye ho a ye bedi kan ahwe your friend say edan na upese usi no say bia dantia abrosan say abrosan de be di madi drawings mienu okay bakon your friend structural drawing and bakon architectural drawing okay architectural no ye ti say edan no ni foni ni fe na structural no ye say ahwandin a wo edan no aye na de ani anti say udi enu a na ye kire say kire yen asase wi eye udia anti physical planning bema letter now they call lands commission say asase wi eye udia lands commission eni hu adanse say omunimu e wo asase no anti no mo amaye letter bia e friend confirmation letter that is say omu confirm ana say omu kan kire say nipa wi asase wi ye ni dia anti mo ma no permita eyeye anti oho no na edan na opese usi no say dia medical kan ye no amaye plans no say dantia plans miensa dantia plans miensa samu yes ene ya bronsan a medical can say me anti say ya bronsan dia obema ye structural drawing miensa any architectural drawing miensa but normally ya omo kan bom okay anti na che say obema ye drawing no miensa okay na site plan su miensa okay na fi sa time no na u letter na u di freelance commission I chesa asase no eye udia no eno su udi aka ho anti udi ba ye behwemu wi na ye di akọ first technical sub committee said you can omo bobo din be EPA ni NADMO ni anti yo hono ni anti ayedi ko ho ni say sa bodies yi nyina even mention na kasa ewo rep ewo committee no anti no say udi letter be freelance commission say una we title mention rep na ewo ho no onu su behwe say krata we udi abai ya mpase your friend say nana animu ana anti onu su be confirm EPA nsu behwe say asase we omu ni problem bia wo hu e bia say yen suo mu ana say we omu ni problem bia e wo hu ana na omu su say ni omu kan na ti say fire onu su behwe ni edan na wo ye we no say e bia in case of problem bi ye wo escape route ana na wa ya ma wo fire your friend certificate na bonsu behwe omu die a wo mu nyina enti ye free ho a na ya recommend e dia ma special planning committee a no and a the supreme body a ma permit no special planning for yes no. MC in a chair eno and ye technical na omu wonim de e wo sa we no nyina no omu hwe mu wie ya approve hwe mu wie a na ya recommend say ye hwe mu no we ye ma no permit a ye na fe na ye de akọ special planning committee no ho no sa bodies a ya bo mudin ebisu esa kan special planning no ye hwe mu nyina awie na obi ani ho asema afi na ya ma ye friends pe approval
na ye ma permit no na wo say bisa say permit no infrastructure ben na ewo wo hwe local governance act at 936 section 91 can say Ghana ni bia ban nyina up to 93 91 92 93 Ghana ni bia 91 no kra na kan fa Ghana ni bia wo pese wo sidan a wo say unya permit anti che say wo sidan na uni permit a criminal offense anti say bi yemfa say president kra pese wo sidan a enye oman no dia a ye edan a wo si for ni family a wo say president on gi permit ansana we sidan no eye Ghana mra wo ho anti permit no infrastructure wo so ni say lease no krata cover asase no na permit no krata cover edan no anti yemfa no say wo pese wo insure edan na permit no na krata wo di be ko insurance company means me for lease no there be lease not is asase no na wo insure but say wo pese wo insure property na lease permit no yes na wo di be ko obi kura timi nya say wo police station na yes ye pe landed property say bia 500,000 Ghana cedis na ye win no so udi lease yi kwa ye betimi avalu ahun say asase no anti lease na kasa kura betimi aye eno permit no betimi aye eno amount na aside no so no say the medical kan eyemra a ehun hia say uwa obeye na say who ton property no kura ochina permit no na ye krata cover edan no uye transfer obetimi a transfer the amount the second person or person auto no enti no de o kan bebrebe ya dia ye di super because sen ka ye di super si ye di so anka ye nya dan bia e behwe se ye si na gru ye dwiregu na akofa ni pakum aba ye di super ebi di so ebi so ni so na misusu se allocation paper na caretaker chiefs no edima amafo no uhwe clauses na ewo mu na ebi wo ho a osi within 2 years o se nipa no estati esidan no na ebi a na onwie anti obi wo ho a onim se ebi asase no kura ansa na obetua ho kakura wo so omra assembly onim anti yamma no allocation paper wo hu se wo so timi ekwa asase no so anti sa nananum wo ho kwan se omo ye re-entry no misusu se sa clauses na ewo mu no na je nipa no di mika ma anya ntema aida se na number sen gina sase enti na krata wo se oye ti se permit no na wabu na ni eguso ebi nsu wo ye boapayo onimpa safo no normally almost start Friday night Friday evening Saturday Sunday no ajai enti u kan bibi fa stop work and now say ebe ba ho na de bacho ye be sa because and dey minim say ye topic I for you so much interested in this topic ne pa so afei na wo dey we fidie no ato Akoma 87.9 any onua ye Akoma mu nsem dwumadie na wutie na wo hye yaka cha mu se wukwada bia de aya na yeka asase ho ensem esan se dwumadie ye hu se aya na asase ho nsem eba ha pa na me masase bi na me si me dai na assembly for na betro we na me yese na me yese na nyina no e de how any amane e de abreye enu nti enenne yakofa planners any engineer efi Akoma municipal assembly se omo beboa ye na ye nyina ye nsua de na me kra se nye nne kra na kaminim se ye technical subcommittee ya enipa we nyina bi e woso na ye si dan ya na afi e ho nsem bebre minya permit na e ho fa so bebre na ene ma me ba ko so aba ha sei ono obewo oduane no brave fufuo ni bi ediye enu na me ko beti ho nti ene me wi na chese me ko no so ne ho mechini sa fufuo ni medi o ada mo ya na according to the list enu na me ko beti ho nti mateke ene si stay bright job adwe kwanta de chemso ene ono so ato ayo aba me pacho ho ye de Christo hu mo bo ampa we hu mo bo stay bright na ye nimu pacho odin ankasa ye de do hima brago ohima brago stay bright choba pacho ka bibi kakra che efa Akoma fufu party no de enti a wo so ye say woni ye be hwea bom ye si ye be die fufu stay bright say me ni Akoma fo me no be hwea bom no kra Akoma Akoma so nti e bra Akoma e frame
se me mra na me medi sa adwuma de kase ma popo metikura okay the sun say di na da makoma so dada e da wakoma so dada yes station me di super guru e den me di agu dada I see ya mo ye bia no okay e hu ni nyina nti na wo se me nya do na me wuro na di akoma beka no metim di akoma pa eye man we no first time now second time ni the third time o third okay enti no why you say yakobi a woni ye nenam unja yemu unja yemu yo unja yemu da cheyen baby awowo any aduane assault nkwan assault ho na ya na ehia me pa na assault no aha me wo crofrom adwen kwanta okay the demanding the stay bright nkwan hodo a me ye katekonto that's right me ya be nkwan me ye nkate me wa ponche nkra me wa adwene nkwan me wa rere nkwan me wa salmon kwan me wa tilapia enso de me wa akoko enso so ewo ho me wa fufuo me wa benku me wa mutuo abetie biehu emo ne nkwan me ye nyina wo stay bright yes please inti sa nkwan we ya obo ye nyina de bia obi ba ho benya bia na sa ye woda 47 de bia me ye adwuma ahon also bi ho say Thursday delight e de oba onu say ye rere inti apart from Thursday no oba we nya rere nkwan stay bright de bia me ye adwuma nya I see ehefa biom e na wo kire o telephone number eni obi a wo ka kire trouble for ye say from stay bright aduane bi na e showcase o TV no so sa no aha ewo ani cha on fa trouble ni bi avrem ya wada de ya mi ndifufuo enra de na ye na da mi difufuo ene wu kwada metimi edi e cha on fa trouble bia e kruma so na guso no hey na nabila bacho fa number ni tuja na sai che your location ni bio na enra ba ko ba yo say oye delivery okay ya obi kon dogbo ni do yeah mko this stay bright katikonto ibi so office on timi sorry obey dey no cry me delivery sir choba le se mu nyina mu ye delivery stay bright mo kro from adwen kwan okay chef filling station me na chef fence okay do be se be nya ma o for me telephone so 0553 499 354 or 020 500 7664 patcho science numbers ni so bi batobo obi tro na say ya lunch wa mo brain fufuo ni ebunebunu patcho yenko bi stay bright number is 0553 499 354 or 020 500 74 okay sa number no we assign choma me na me sign sisu bio emfa ema stay bright intino wo de 3 years nie e na oni yaye ne sa 3 times into oni yaye emfie me ensane nyina minim sa mo meeting traditional caterers no mo meeting emfa so de ban na sa adwumadie we aba e de amawo ai bia unia choba bi nso wo betunofo ana oba encourage ni say next year adomdom ye ne ye ya ono so fa ne ho enhyembi na kwasem say choba adwuma ma ya che it started somewhere 1996 yes wow 1996 na omo association ni sa we na omo ye no me fa me hon join it okay na me tu ye nuanom fo say sa adwuma no ya adwuma ura marketer bibia na atone ye de adwuma ma adwuma no NCP sanse ye ne a ye de adwuma no ye no abi na ye die ni ade no ye make sure se be to ne ma papa e de aye adwuma me tu me nuanom fo se ntosi apro munya ito ntosi apro no kan bio ma me ntosi apro munya ito nya do akoko no na efo nti se pe kokko mu awom se wa tokra na se mu awom a yiyim to bo ase ho ho na fa ye adwuma okay na kuswa to de kama e sanse ye nuanom mu di no omo ye special na say ntosi bo ye di ntimi ja abonte aduane di na msuro de omo de ye tomatoes okay ko ye dia no eso
tea tomatoes. Okay. Since obeto fresh one na emunye no. You. Yeda say. Enti stay bright or hima brago, right? Yes. Ena ye no edi enkomo no 3 years nie akoma fufu party no ena waka ye ho ama ya dwumedie na o se so abanfa so edi ama ne pa. Station no super glue no odi etim enti de ye bia ye da na koma so ena ye nso ono so da ye nso yakoma so nti afi a ebe ye rade de adomdom ye ne etinkom ne esia yakoma fufu party na stay bright ojinemu den or adwin kwanta crop from eho na owo oye delivery o ti sign the number no air to dwa o call the fufuo bibia bia free number pacho number ni bi 0553 499 354 or 020 500 5674 stay bright and what's in kanu intino yeda say so de bia wonso oni akoma fufu party wode yen enam na yenkoswa embra studio na yembedi yasase ho enkomo na ansa na yebedi yasase ho enkomo biemu no na yekọ traffic studios ono so fufu party ono so eboa ye papa ye t-shirt ye share ni nyina traffic studios ye edemaye omo ye large format printing omo ye banners billboards labels for product bia we ye bia say open labels oko traffic studios omo be ye edi amount omo ye UV direct printing t-shirt branding souvenirs 3D signage engraving and a branding caps books cars open bibia wo pese ye brand edima no traffic studios ebeye edi amount omo okumasen aloga junction omo ben iron bet for dynamo na obehu omo free omo number 0247 013 561 ana 0574 010 101 na yen sign quick credit and so ene omasesa omudi ye from bills micro credit nti so biba no si ofri bills micro creditor enya omonya hoho ye quick credit ya ye new mo 15 years ago yi ena omasesa omudi omaye town and country planning omasesa omudi na so omudwumedie ne de ensesa ye what I say e wo mahyemu kena se be ye omadwuma no ombeye ne yie ede aboa ye nyina wo hia so loan enimu ya ede aye business bia na wakọ bills micro credit na omaboa ehia so di collateral bia beko eni kwan so oni omotu susu umbie bank account bia ko office bia na kasa upeska e dia ye adwuma bills microcredit ombeboa ama wedwuma akoso e di amount Ophelia yen sign madam Ophelia yen sign embra ohobium enti no se yenya permit no ye mo kan eni di engineer kan ye e se permit ne gie no e be take be sen asana me sa ka me permit by law no I was say within 30 days osaka o permit 30 days yes that and only yes say obi bia ye pepe so say by 30 days no I say osaka o permit okay and I say enfan say the can yet na so no ye hu say o ade na odi ye no committee no ye defer ka say ye defer and I say bibi wo ho a wan fa ma san ko fa bra and I say ya reject kwa What's me rejected? It's me rejected. Okay. Yes, it's you rejecting. I say, the tone change. And also, I was saying, so you're true. A man who say, application now me de buy no. And that say you call meeting. You and two. A dear never man will defer. The man defer. A bit about say. First, no, I say, media court town plan. You approve, mommy. Yes, me. Nice, I question be any and not blame me by any of town planning. Town planning. And to say no, you perceive Bibiano, Eco Committee. No. Okay. And the Fiscal Planning Department, and Secretariat. Okay. And the documents, Nina, the Akotusa Committee. And the committee, no cast on Peneswa, not as I could know, into me. And the baby, I will consider and maybe ensue. Okay. EPA for my reasons, Emma won't see Sardine. Not most of me, I say, reasons we are see EPA or be able to me. And the Bassa, your more reasons, no, they are rejected or plan. Yeah, they are rejected. Maybe assassin, no car, who see that, and so be out there, Basso sell the twice or four. But assassin, no, ain't to me, and hold it. A diner, who say, we see. Assassin to me, hold it. Yes, a be so a junction, so I didn't know, so we a bit me a cause accident.
say the bear menkwa as fiscal planner mentina me office nkan o say me de koma committee no na committee ni na ba adwen wo ho na yaka say enye yi na ya tro de abro say reasons we ni nti no e bi asase no entimi contain the office of the year enti ye ma wonsi engineer madam e ka say ya assembly abamiti ma membisa say obi be ye project bia madam for engineer bi o no tia no say e free bi traffic management plan or some share project na nipa kro no e be ye no any traffic a e be course o just say kwan bi wo ho no ma fa wa no pa obi abesi ni school wo ba bi enti ono ni school ne fa so enti no ye fa kwan ni so nyinada from 6 to 8 there asamato and from 3 to 5 so obi be fa ne ba so asia akofie enti asamato engineer no aya mo hwe traffic impact assessment. Traffic impact assessment, okay. Yeah. Because said madam Esikan, say filling station, ABA, shopping mall, and shopping centers, schools. Ebia ultimately say nipa ekomu no edoso nipa epie no ye eno nyina ye gi report no kan we your friend is saying kan requirement nima na mabo no anti nima bi saa no ye gi saa no so edikan anti say report na ye say ma recommendation anti ye bana ye di tu ani na ye hu say enya ade abetimi aboa ye said you can defer no yetimi edifer anti traffic impact assessment report no ye gi say ade no eye saa nema mabo so yi filling station school ebia shopping mall ade bia number of cars ekomu no edoso na esan ben ebia major road a obia so eyisu said the odi kan ensese ebia obi adwuma oye ensi wusu adwuma bia okwakoye enuti na egi sa report it no say bi course say ya it means that mo approve ye say e wo say ye wo ho nti na nipa krontimi see in school na whatever it is no we see wo ho but an powerful me person me bo project bia but omo tie me ne de an science state kwan mu ho ne de just say pressure ni panamu wo kwa no pana ya na enya asem ketwa nti no engineers ne hwe won say ma membre mu kakra say de wo kan no a report nti consultant na o report no obema ya recommendations nti ebia nipa ko ni sia ebia wa ye proposals bi ebia wo say ye say wo ebia say ye speed ramps wa ha ebia wo say at this point in time no say bia obi gina ho directing kwala no ene sa ne ma nyina be ba report ni nti uji report ni na wo approve mani wi a na edru say wo say o monitor report na ba wi ebia asi nti wo say ye monitor say de ba report ni ma ye gi tu mu no say na ye koso on the ground eni aya mon time fa an science state kwani anopa nti say na complaint na basa ye betimi a monitor ahwese de how say the situation netie ye be si aba ho na ye mba filling station o say na nkofo bebre say me fie ni no bi be si filling station e wo ho no o ka technical subcommittee it means that si e be ya nipa kro na obaye station no or de ne niama be ba chem se me pese me ye proximity to domestic and as residential apartment ne sadin saying the city because emre bi be ye tropical issue o kroma say pa na obesi filling station be bi anipa bebrete na akofa nsem bebre abampacho eno so saying the city senate ne say the odi kai committee no EP for wo so enti at times no ye be ma oye filling station na ye fe be justification report filling station okay. I was self per planner na oye report on sane mani nyina say bia ebenwe nto no de ne report ne beba na wa justify the entia the NG filling station entum enti committee no so EPA ni no wo so no by almost almost act no wo specified rules are almost almost diso enti no depending on activity na ebekoso wo ho no EPA ni beka say oh ombe survey wo ho so mo fe bibi stakeholder consultation mo amoti around area ho no ye be ye bibia be busa mo questions ni ade but say o ma yati say any residential ne share wo na e share da nye problem with filling station petrol no and diesel no but gas there
as it is now no e man ankasa no ye de eyi kakra to so kakra enti ye nheda nye gas wo sawe but petrol filling station ni de EPF no eba committee ni so omo cheche ye man precautions a we take care emfa boni bia and say this ye shada tun safre EPF for no so yes you see petrol station wo baby ani party no any gas dey omo cheche mu ye okay pacho matiase e wo honom asase won komo e na ye boya na made afam no se ne akoma mu nsem dwumedie no ye kasa e de afa asase ho ye wo madam Ophelia Asare oye planner e wo fiscal planning department e wo Asqa municipal assembly oni engineer Peter Saki ono so wo Asqa municipal assembly ho omo nenne omo abaye ni omo edi nkomo we hu se asase no kra no hu na opese okotu nsama ohene no the kind call assembly kro na asase ne da no ne ko hu omo no mo hwa mo nkrata mu se asase ho da hokwa so atase ndi kind kotu nsa no mo ohene ni wiansa na waba assembly no nti na me sua ahwe no me wei na medical esua edi efrim engineer pacho ma member of hope masa na mako menua be makovi ho na se odno hu se me pai na waba but ma me bi sa engineer se obi AC structure na time be na momo bem engineers no time be na mo bem mama ne permit na wie ode structural na architectural documents ni na be kire wo no mo hu se bibia ye okay nti wa sha se na OC project no mo bem to when na beka so money property developer no money na wie kra ipacho me da se ye ma permita oho na ye adwuma ehia ase okay nti ye ni we collaborate from foundation mra no kire se utu foundation kra o so free even setting out kra ko ya o se ye mra ho na mbehwe ye free bibi offset uni uyonko ana mo boundary no e so just space bi and to ye mfan say a dino height no 0.95 multiplied by the height of the building and now minimum 10 feet or 3 meters or say ye mehwe say waja saa we no u draw down no crowd form no okay utu for a stage bia obedu bia was so free na ye mehwe ntina plan na da ye ho no eno na ye agreement ye ni wa sign enti ye wo say ye hwe say de da ye ho no eno na wo ye wo site na usu ba yisu 20 mm iron rod wo say ye hu say eno na wo yusu ana amna no wo say conform say enti ye ni wo collaborate enti wo permit dia na ti say wo say ye ni wo na fiase up to the end na ye wie nso a ye wo bibia friend no habitation certificate eno no wo di plan no bre ye no ye 4 bedroom we wa ha enti wie a wo say enko ye final inspection na wie ye hu say sa sorry dan na wo di buy say store na wo di buy we na wo di buy wo say said ye wo di bre ye no sa pepepe na wo ye na sabi ebia toilet a hold dry wo say wo mu no wan convert bi anye edan ana nipa tremo ye yi ana enti ye hwe ni nyina mu sa na ye hu say ye satisfied na said ye wo di bre ye assembly no approve ye no sa na wo si no na ye si habitable ni amount certificate say okomu a ye enti ye new start na ni we wie na ye final inspection na ya ma engineer mesan aba ho biom samoni omo start na muni omo wie dia eni adwuma no ebi mo ye na ebi mo nye na nsan ya sewia pacho minim so ye engineer dia ote ye dan bi dwiri gu ya ekokun obi abrantie no ye no sa no mistake ben na betimi aba if se na engineers no eni omo na eye omedwuma no senia osi ka 19 engineer be san aba be yi sa question na no de amami na ye be coffee organic tiger nut extra fine powder na be se bi nua be ma abra ampa mensa say I said na say no mentai huna na wanfo asen ajew na say ai na me water crowd we fi wa okota crowd e fa takwa be si Cape Coast e pese e ma product no nse e bota ne say afi region bia ne fie bia no okay e bi wura ho pese adanse a eba no eso ti ye buomu wo bugo so kosi takwa okay ha on say wasa kropon on na musa kosi takwa
ne ewom ko sita krade ene machini ne san be si second ne ba Cape Coast ene wadru kumase ene akwaba e habo coffee na ya few yo ene yendi nkomoye yen che tiefo na ye na ahwefo nyina ase na ye ma obi aba so say Covid organic tiger nut powder adanse aye di ni to amoto ne enfaso amunya no aseda ye onyame dia se bia ne first day a utie yen a eye Covid organic extra fine powder eye atadwi sam ntima brofo no how eye atadwi na ye nam nimdie kwan so ye no muhu ayen fa bibia nka ye efense organic ni a package no kama na ni etie ni eye aduane a eye natural food supplement se wudi bia se wo diabetes a manage diabetes no nti ema wo sugar level no enkosoro na se wo pressure ye fe ne BP no bia na wo de ye waduane na se wudi a eboa pressure fo ema pressure no enkosoro nti da bia unya wo haw bia nti pressure fo aduane diabetes fo aduane na obi a wo ye bibi kakra bia na wabre na koma ebo ne periperi se wo di atayu sam no Covid ye waduane a eboa wo ema blood circulation ekoyie nipadua no ayese ntini na anyame di dua nipadua no mu no da bia ewo se moja no etimi di afrisa ne wo mu yie na mu esan edidi bone nti no ama sade adoso wo nipadua no mu nti ama blood no moja no enflow yie se wo di atayu sam Covid no ye waduane a enane bad cholesterol no na unya good blood circulation nti eboa ma wonyini che se uyo bi a wo enna ho problem a fa Covid ye waduane oto ho a wo che akoramo no wo sa problem no wadidi awi a wokoda no na atre a yidi koko no sabe se 4 ana 5 na wa ho no wo na mane mpi epi adede na otiti di a oto ha wo che akoramo no obi a enni bi panyini di akora di bema di oba di na ema no kra de mu hia ne kase pa if you say e boost libido no ema no bebre na wondru wo menopause no a na sabi akoro no ateko na mema no so ebre if you say bema bi wo ha wanya ahua ompese obegya na yire ho no wakọ abonten nanso na yire akoro no ateko nti onya anika anase oni akoro se obekọ ne kunu ne nchen na afi wo de nsem yi ne ho ano obehwe TV saa onantem bema no so pese obedantem na agya oto atena but esan say akoro no ateko ntino na afi wo body latest anya wo peno no but sa wo do ho to Covid organic tiger nut powder no so a obetima dago ni ye na okunu so betima ato atena na anigye abafie ho ebasa beba no wisika wo nsuro vi say nie nani na koma pe no wo de ma no Covid organic tiger nut powder esiesie fie so your bad time na say o ma akoda no fu a hwe say Covid organic tiger nut no wodi be ye waduane na wodi bia e produce quality breast milk ama akora no nom if you say vitamins and nipadua hia no e bi wom calcium eye nuanunuru a se wodi aduane bia na calcium wo mu a ama wapomuden ekosoro ema wonkase mu ye den nisa akora de dibia onantentem se osua de enso a na dwen eye sharp if you say vitamin C vitamin B1 potassium magnesium iron ewo Covid organic tiger nut powder ne mu eye superfood nkwakwarafo di emerwafo di se wonya ntobi a anaso wonya mpebe ni a wo ya kachi Akoma FM anim he ya wo super Covid organic tiger nut powder o particular ba kura wo sabeka se wo kumase a ko poku trading ewa dum ebi wo ho Freddy Mens or Dr. Mensa ke wo ho benya bi ato enkran ya twapeti ba bia Ekus pharmacy ewa shaman oko okanshi drug lane na bo achi ansa benya bi ato Tinated herbal shops atwa nkran hia no benya bi ato OP pharmacy ewa La Paz Sanso Labad Beach total filling station e ho no ukwa obenya bi ato ensawam Goy filling station kone kope bito mo amukofo odua monko Gapsin pharmacy anasa ohenera na heba ebi ho wo nkoko a ko Aunty Akobam ho na kotobi mo amu water krade market circle heba shop pharmacy se ho no ya toapeti nimdie heba
Mensa Connect FM ukwa benye bi ato sunyan ko jewa nyameche supermarket ho ebi ho na afi for check abetie store ewo sunyan taxi rank ho no a na Prebet supermarket omoni Ak FM ewo the same building name ukwa benye bi ato heba shop bia se wo go so ba bia wo bia wo hia bia frey 0200 0200 77 77 72 72 77 77 0200 0200 72 72 77 77 0244 0244 78 78 76 76 39 0244 0244 78 78 76 76 39 055 055 8400 8400 265 265 number you mama one cry any nkuratwa ho ahia no mo he ne nso 055 055 8400 8400 265 265 our TV no so until wetimi atro Cape Coast called Golden Aid Organic Shop ebe Bakano station ho benye biato na mama wo Tema Community 5 Kuda Natural Health and Wellness Center ukwa benye biato mama wo Sofo Line Continental Herbal Shop Sofo Line benye biato sa so na Ekus Pharmacy e won kran ashaman sa wo shop na pese wo tubi ton ana se de makan onti bibiase what to be upese okotobia 0200 0200 77 77 72 72 77 0200 0200 77 77 72 72 77 0244 0244 78 78 76 76 39 39 Ye twato 055 055 8400 8400 265 265 Kovi Organic Tiger Nut Powder. You say, let your food be your medicine. Let your food be your medicine. But what do you and you drew? Open natural food supplement. I don't want to swear. Na boni peduan ho ban. Na a boost immune system no a Kovi Organic Tiger Nut Powder. Extra fine powder. Frey na yendi nkomo. Frey na yendi enkomo ebeboa pa me dia ya me de ka me say ma wani so te wine. Anya no, nse vitamin E ni ntia. Aha, na me se kan no sa ya ma me mre wane kokra no ka vitamin E no no o wa do ko. Etu se ma wani so te o, ma wani so te. Aha, no akope bi. Eti nya me ya do ma ye ni se na wo twa ye besiru no. Ese de me wa ha. O wa ha. And next week ye be say ye hu ye da say ye di enkomo e de afa ye nsa ase sem ho. Nenne ye wo technical men mienu meka technical men na mo fa nche mi o na so on se brofusem no enti no mo a ensase ho mo nimdie ewo ho ewo Aska Municipal Assembly enende ye ni omo edi nkomo na enche miami nua pegi so ba be ka me ho na ya san akọ ya boafo ho ni akọji omo niama kakra a omo de sponsor ye dwumadie so ehu nti no pegi beba na yakọ dwaso ne yakọ akọji ya boafo enkra to kakra na ansa na no ma yenko Power Specialist Herbal Hospital na omo nso se wenya hepatitis A, B, C, D and E wahrawa no ayekese wenya sciatica unompemu ebubu ulcer ena kompo etete wa Fako Power Specialist Herbal Hospital kuma se omo ofeya se kwan ne so ho no mo ben Jasbro filling station say dey fra hwa aya junction ko ho ena enkran omo kwabenya pokwase ACP main road Takra denso omo Anaji estate omo ben Anaji MA primary school no Omunra Food and Drug Authority ajiatum edu aya herbal malamix eno mo amenya malaria no monkopebi herbatin herbal mixture and powder ena drigaji herbal mixture no so boa emema se won Nsem aye den dia ma untimi nya adwuma yie aha kopebi na boa adwuma na oyere eni enje cough care herbal mixture obowa eno so kopebi ena edu aya herbal tonic wonumato na untimi endidia ubenya bi ewo herbal and a chemical shops e twa ye ho ahia e wo Ghana ha nyina obenye bi ato e wo ho omo numbers enie 0244
544422 0200383831 and 0555797878 wait there a WhatsApp number 0555797878 Peggy Yanko Aunty B me call Sandra ho to me nkra o se me nkantrel enti esi for ma me catch but e me beton Sandra me kan for edone de ma Aunty B mama fa nko Charismatic Ventures aso eye omo e na omo ye Zahara product a ewo edwama so nyina eti me catch Sandra ni ato no edure beboa wa ne Zahara G capsules nonom Zahara G capsules na ukunu kofi oba wo nchen a na watede Quantus agombia no se obetu na watu ni ya de ebeboa ne Zahara G capsules ena Sandra ebiem aya unya Zahara man capsules a totobi efama ukunu awo abai na bema obeba wo nchen na obepeja ade yi mu na esini tras de bi yempe saade no ene awo no abapa abaye enti se ukọ oba ne nchen na odi ne kodi agro a eho enye sebi children's park die enwura efu wo honum se kusu enti se unya oba no na se uye adwuma na ewo se utimi ye adwuma no na ade beche obete se Sandra oto adwom erade dia waya mami edoso oboa eye ne kunu kofi na o kanfo no nanso ontumi nka enti Sandra enye kofi nkwa na ewo se woto Sandra toto Zahara man capsules ni bi efama kofi ohunam na eye oyan malaria nanso so se utimi makofi edupa na onomu a obetimi aye ohun adwuma ama malaria na etete wo no afri ohunam akọ Zahara enupai okọ okanhye drug lane na ubenya bi ukọ herbal shops ene chemical shops a ewo oman mu nyina ubenya bi fra won mu ewo number iso 0246348334 anase 0248569335 Aunty B abane sa no de na ewo se obma no aduane pa edi na se obema na aduane na se ebeye ni kunu kofi dade a Aunty B de American farmer na MJC Foods was say edebe fish na wo pe oba omaso ya ubenya bi eno amidi kankaye eya fish type ben eya fishes ni nyina wo kwa ebi wo honom lobster ubenya bi wo honom oyster ubenya bi wo honom octopus Aunty B wonam no so omusi ebi wo honom ish tilapia no de mi peni bi omusi ebi wo honom se opese wo hwe bebia MJC Foods omadwuma no omoye no anase de be omusi ye omonema obekọ fish a eye burger debi misi nipa nko na eboga enti se wo pe fish a obekọ won se yakuna ni moja gu hode a ene na me kanfo MJC Foods e de amount MJC Foods on aso e okuma se e wo Santase runabout near NS chemist e ho na MJC Foods wo opese wo na omudi nkomo a from wo number iso 0249479120 enu ekuma se for e number enu so say ye omo WhatsApp number ena enkran so eye 0246302043 enkran for so enfre number no shanin so sa omamu ababi a wo pe MJC Foods won fish yi bi no omo betumi e de amawo ena ukọ Accra so a omo wo tesa no apenkwa venue eho ena ubenya bi MJC Foods was quality and always fresh. Okay. Yo, yebesan aba Peggy hobiom na yentoa enkomo no so ewo studio. Esan say yempanyimfo no eda ho ewa ha Peggy. Obesan aba biom na odi omo maka no ede aba. Enti anamofilia membra o hobiom na yendi enkomo engineer tenasia. Sa question ni di obeyi ano di ama mepa. Rezoning no. Ekwan be so na rezoning no kraya na eba ne no ebrofo be na say abetom oga na hey. That's it. Say reasoning ne ya kama atoya sum bebre so bia ti bibia ya reasoning no me fan say planning no say ya hyehye no wo akuniasam yensa bi so ye fra bibi special development framework okay ye fan say asokwa municipal ha e wo say yenya ye wokra yenya ye special development framework eno na cheche ebia in the next 25 years or 20 years say na your pese asokwa na aba structure plan 3 levels of planning na aba structure plan into that structure plan na
no more detailed of the SDF no. SDF no broad uses. Ebia askwa ha ye ka say commercial area. No what in a kakaka, but within commercial no, you were residential room, you were industrial. Into within industrial, you were commercial kakra room, your residential kakra room, other proposals, ne land uses kakra room. Into urban structure plan na. Then what you say, okay, we say higher industrial area. Ebia we say broad land use be to say ebia more no, and also I was say basa plan also. And some ya ka say local plan. They need a planning scheme layout. So now it's here. Layout and scheme. Sir, and then your friend scheme. So say new law no. I say your friend local plans. Local plans. Say no. What it here free SDF no. At here free structure plan. Now they about local plan. No. So local plan na individual plots no. Okay. Say be I was say a higher dear filling station. Say they will be can a higher thing. Say the be school. A higher thing. Say be a the be commercial center. And a shopping center. Na be see a fee. And to say you can say rezoning na. Rezoning normally no. You follow at the structure plan level. Okay. A broad land use. They be a. You say be a hanging a zoning. They say be a forest zone. Ne akaso ye be rezoning. And to say the fan say Achimota forest no. E be a honing na ye say ye rezoning. And no ye at that structure plan level no. But say we back local plan level na. And you find a change of use. Oh, okay. And be a use no make I see the bay school. Ye titi assassin ye say ha the bay school. Aye. And the bay school no ye who say e be a schools fofo bi up a banchen. And be a we school na. E she dan fa. Oh. And be a in a yen chiche ne yen residential plots. Okay. Ni be a man for ntitrim. And the change of use ni ye can see the bay say e be a yentimi anye. But ye de call ye no. Me ma be say person me tete ne plot. Into committee ni betina so. So technical subcommittee. Committee ni betina so. And more important for her papa. Into ye betina so. Na what share beauty a. Pesa odi be ye biom. To be my reasons. The reasons ni to ya sum ni e fo so ade na obeye no. Emfa hazard bia na say emfa ne ma boni bia mama ntem ho a. Na committee na recommend ya ma special planning committee. Na ye so ya dia to. It a committee ni tena so no mu di tuma. Me aka say change of use. Ti eno ani rezoning. That time na e friend rezoning. But rezoning ni a broader land user who change it to another use. And the change of use no e ba ye level say be anka haka krea e say ye change of use. Okay. Tell me friend change of use. Engineer ma member ho na sa komo we de wa na be ya no de ama me. De na me bisa no say nipa no mama ne permit ne wie no o se ho na mo adwuma ne hya ase ankasa kyerese ne niam ode abekire mu no se opesa waye no e wo se mo sumu ni ni tu ana monwa kapem time a obewie bibia mpo habitation no kra mbara behwe asana mama no permit no enti me mabeji mesi me dan ne ade nyina ewie se me se me niam akomu kra na mo approve ya me ntime fa me niam ankom na moye engineer o ye na moye no vuem no kra wo fom. Oh, yeah, reason is normally commercial facilities and I ni at Akoma because you find say obi is a year win. You find say BBT is sorry then. Now the end of the day, ultimate convert it a commercial center. Okay. And never be a commercial facility. You need no cheaper, but Uber residential na. Near woman is a nippano drawing or the band, more site in a no ana oye. But a year, even a way no habitation certificate, even residential ye mawon. And ye tro a bin say last year now so ye di a sorry for any women cry or court. And you know a year near ye friends a ye. And you man nipan beji permitting a woman a biwa or g obisu ha na e bia otwin na se enti agi e bia odi no e famra kwanso enti ade a ye aye gusu ye. Okay. Mama sign bi sabium nipa no oba be si dan no na mo share project na opese oye no enti no e bia o so auto material say e o so auto this type o so auto the engineers na no mo bem me patio so auto material no market ya ye mbem. Yes, I understand, but se per the ade na opese osi wo so no ti say bi opese osi story building 2 and 3 am na munim say also auto iron rods this type also auto cement saying no mo bem not say all come market akoto no but mo
role to play wo niama a wo say this story building say be ya mo kan say structural integrity we na ebe wo me pacho ane na before kura ye bebe mu no wo besi dan no na wako wo architect ni structural engineer enti enam say ye nyina ye sua ade ba ko no o ye drawing no wi a o be stamp no assign na o kire say edan we no iron rod ebia say ena say columns no mu a eye enti no ba yensu ye behwe mu ewo ya disua mu no na ya confirm say eye saa ampa enu nti ena ye gina so ma o permit no enti ye ko site ho a ye hwie se saa ade na ye G2 mu se fa ko sidan no enu na odi ye enti se 20 mm na ye ko site na ye 18 mm a ye bema wo ajai ayusu 20 mm na odi abraye a structural engineer no so wa sign a stamp no a assembly na gi atu mu no enti se wo ko sisano wo site na ye akoye se wa betwa assembly no wa be deceive assembly no eno san mo ye omoden enti eno sai wo se yenfa onfa mrakwan so police chi no wo se yenfa onko court na yenhyew yenfa se ebia udi abrayen se usi your friend say abrisen to aso mienu na ebia na at the end of the day no na akoye ebia miensa eno na ne wo kan structural integrity no ye betro letter say ye hu se udi bia kan ugya adwuma no na ma yen your friend say report a kire say a form na a foundation ana asie no ebetumi so adiswa na eba so na na enti se enu eba ana yebesa ma additional permit ma yenjina ho na abiem esan se ho na de bi se omo be frɛ mu no ho na omo questions ne be wo pa se nipa no esi dan no minim se mo nɔɔso enti no project e koso wo krom ha nyina no muntimi enko na mo inspect na emom no emre ne brain na ya mo call rounds and we say oh structure be spring here because okay so be wo kro omo ye no Friday Saturday Sunday nti Monday to Friday mo be kono no mu ni hobio but kan chi Monday na mo ba na mo come rounds na wo be won say project bi koso ampa enti enu na medical can first na usi ye be baso yen de nyame adomas kwa yen ye department ye woka mutinkwa ne wo mu ni se yen de bia ye call out eji Wednesday ye omo hwe billboard ni we na omo na omko your friend say out and yen de bia ye call out enti enu na ma ye hu se ebi kra ye edisie enti won a se de wo ka no won a mu ye edisie no ebi wo ho a wo be command no na oni ho enti ho na ya sa stop work na wo ka no ye ya etro do enimremu say ye kwa ye nchiro your friend say dan no ho enimremu so the red baba tro be dan rebia mra no kire say si e betu se wo si dan oni krata ye ma wo krata na be kire de enti a ensese ye mbu dan no ye stop o ana say ye fa wonfa mra kwan so but ye call site no ye nkotu obia wo ho de bia ebeko bia nso na edan ni anyi ye nkotu obia enti no yes babia na ti say edan no ekoso ati ase pa enti babia yakotu say ebia edan no wo no ebia last block no na achro last block no say your friend enti sebi ebia se nipa no kura so hu ikura oba enti ye babiuma na ye san hu say bi kan ho a na ti say nipa no oye edan no e de esie enti say ebia ye be ye electoral investigation assemblyman mami kan assemblyman no dodo na boa yen pa ebi wo a weekend kura mutimi frɛ se bibi koso wo asukwa de nyame adom omo ama yen ho kwan se weekends any holidays na muta ye adwuma no enti omo ma ye sa information na ebi wo a ye kɔ enti kwa notice bi wo a ye ma no weekend na ya ma na ya stop enti enu sa no ye twi nipa no no anya we a na e wo se ye mfa no enko court yo enche ye be bie phone lines no ye nu say do asase won sem say na ya na ye questions no kra no ye limited no mo be frɛ no ene wo more questions a mo be bisa na engineer ye be say how biem na yakọ Charistic Ventures na omo ne ye abedi enkomo omo hwie pɛ na ye bie ye phone lines no na mo amutie ye na mo hwɛ ye na bi kra na woni askwa ha bebi awo no senior planners ni engineers e wo ha na no abi ena wo municipal assembly na metropolitan assembly krona awo no ofre a ubisa wo na se omo ho adwenhia na se nimdie a ye mpanyimfo yi ebeboa menua eben
Ewa ha eben boko de ye de nyame ase yonkwa Hindi ne de keka ho ni nyina de saya mekai Aunty bi medase ewo akonya ode amami na mede encha pesie sufri aso ye ema Ghana for ahwafo ene atiefo nyina sede daada ye bekai omo ye nupa ewodwa so a ye fe no Zahara mixture Zahara G capsules Zahara man capsules ene Hindi herbal mixture no ene ehon komo ene ho adanse ana ye de besom awie na ye de yadura ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules ana edikan na say dro we ayadura oba ene bema ana enom na say dro nubra ahodo ana yetete ana ye de ye se oye oba sima na wo ho na sabi enam yare adokoro na oba bi wo ho a edokoro no sa na impempi no o jonso na obre na jonso ya pa na abesoe no na ohuna mane oba bi so wo ho a ofa enam yare bi tese gonorrhea impempi no etimi ma ensansa egu na himfie ho oye oba na wotesa adura medi ho adanse akamfo ede ama se beboawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa oye oba so na wo ho na white anase odepua ene wabetena na sabi agya won kekaye nketenkete na de bia wa himfie ho nkekaye ana hawadwen na sabi etimi ma ensuo egu kakra pampan ewom oba wotesa ko ba bia to wodro bia sa eye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop oba wose ope Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a ne menses na eduru ho a flow no entimi emmeye oba bi so ho a okoni fichikoma pains pa no na mu oba edura medi ho adanse akamfo ede ama se beboa ama o menses no flow no etimi abaye pa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa oye bema so na wo ho na sabi wakogura tokorobo ni mu na ma ensansa abebu bema ho bema bi wo ho a eba ne sa impempi no odwonso na obre na ochem ansa na dwonso no etimaba bema bi so aba ne sa impempi no owa na enso fita obo se efiri ne bema eba bema se wo hu sa ne ma we wo ho a ba bi eto odiro Ghana ha bia sa eye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop uduru ho a wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules say do we ayadura eye nubra ahodo na de ye say odofo wo ho na wo weak immune system onkonwa no ayemere wo se onkoa de bia wa ye no fe wonkoa walking distance kakra bia obi akwa onte brentantam no wo se onkoa na ote so onkoa so wo se weda sesa kakra bia cold kata e wan ketenkete na onkoa na e hawadwen wonkoa so wo se edura obi afa wonya infections a eko wansa yare no amma biem no wo se yare no ko na ba eko na ba odofo otisa asema make na say boost immune system no na onkonwa no enya honen na edura make amfo ediama se beboa ene Zahara mixture ene Zahara G capsules na yadro we ayadro won so a de bia meka misi nubra ahode ne de ye se osa pa so hawad odofo oni problem wadro ene Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo diafo na mesi okay ebia na nkomo bi wo ho anasa odofo ho prenoi bi aton na manu so twemo screen so into the fofa ye benya daje na bibia onti ase bia na akire mu 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 ada for ye beko ye member no so aye friend no Zahara man capsules na say do we eye do a eye natural herbs ye dey bo ba ma bia sa oye bema na wo ho na wo weak ration bema bi wo ho a ne bema no entimi ensole anyina so sabi sa ne wife anasa ne partner to ne san na dan no anim hyehye because onim sa awunkwase ebeba ame ya ye no twetwew enti sa oye bema na wo ho na wo weak ration no wo bo adabrijo na o mema sam ne wo foma adura mi di ho adanse akamfo ede ama se bema ebeboa ene Zahara man capsules bema bi so ho a ne nkomwa no ayemere bema pe Zahara man capsules ekira kwan
bɛrima bi so wɔ hɔ a sisi yɛlɛ pa ɛne na bɛtena sisi yɛlɛ ɛntimi ɛma ne mu adwuma yɛn nyinaa nim sɛ ɔbɛyɛ biribi ne nyinaa gyina sisi yɛ sɛ ɔyɛ bɛrima no wayɛ mmerɛ bɛrima mekanfo Zahara man capsules ɛna de ama wo bɛrima kɔ baabi a to wɔ duro bi a wo sɛ ɔpɛ Zahara man capsules ɔdɔfoɔ yɛbɛkɔ yɛ aduro a yɛfrɛ no hindi herbal mixture na saa aduro wei ɛnɛ ɔpɛ malaria mixture tatahwe a ɛwɔ market a ɛyɛ saa aduro no sɛ ɔdɔfoɔ wɔ hɔ na ɛtiri di mmoawa no ɛne wabɛtena wɔn koa de bia obi asɔre no paa na ho keka wɔ n'anim a ɔkɔyɛ adwuma pesca no wɔn sɛ wɔn koa no wamoa na nipadua no ayɛ hyehyehye na wɔn nyinaa to ɔnhu deɛ ɔnyɛ wo ho ɔdɔfoɔ ɛba ne saa hindi herbal mixture ɛne aduro ɛbɛboa wo ɔdɔfoɔ o typhoid fever na ayɛ kwankoro na ɛtew so no pɛ hindi herbal mixture ɛkyerɛ kwan ɔdɔfoɔ o sugar level na ɛtetew no hindi herbal mixture ne aduro ɛbɛboa wo deɛ faka aduro bi a onum bia ho na fa regulate o sugar level no ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a adwuma wɔyɛ no ɛden ogyina ɛnkyɛnkyɛn ɛkyɛ ɔyɛ adwuma wɔ gya ho ogyina awia mu kyɛ ɔdɔfoɔ oni problem hindi herbal mixture ɛno ne aduro a onya ɛbɛboa asiesie nipadua no kɔ baabi a to aduro bia pharmacy shop herbal shop licensed chemical shop ɔdɔfoɔ wo sɛ ɔpɛ hindi herbal mixture ɔdɔfoɔ charge phone number sini bi ebia na nkɔmɔ bi wɔ hɔ wo de frɛ yɛnsisi a yɛbɛgye wo so ɛno adi nkɔmɔ 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 ɔdɔfoɔ de bia meka mese bambɔ atrema ɛyɛ kyɛn ayaresa bokitima enti ɔdɔfoɔ mentena hɔ ɛmma yareɛ no ɛmbubu ɛndoso ansa na wakɔpɛ charistic nupa yɛde abɛdwa so a yɛfrɛ no Zahara mixture ɛne Zahara G capsules a yɛde nsuo no ananom capsules na ɛbɔ ɔdɔfoɔ bia ɛboost immune system no ama apɔmuden no asita ɛsɛ ɛbɔ ɔdɔfoɔ bia atu infection bia se bi te sɛ gonorrhea ɛne Zahara man capsules a ɛbɔ bɛrima bia mese ne mantamu yɛtwetwe no ɛbɔ ne nsamra ne sɛ 1 minute bɛrima ready akontra 1 ɛne hindi herbal mixture ɛne Ghana ha baabia malaria mixture tatahwe ɛwɔ market ɛne sɛ aduro no ɔdɔfo yɛ nupa yi Ghana ha baabia to aduro bia obenya bia tɔ bedase Aunty bi wa homo feel ya kra ono so ɛsɛ we yɛ from 1 minute bɛrima ate ya ɛsɛ sɛ obi say ɔdɛfo ade yɛ mfa kyekyɛ obi so say so osisi mu amre dia e de na ade no ye de becheche enti penro ni binom na efetu yare ase enche bia ye bia phone lines no so ehu na woni ye panyimfo yi edi enkommo na Antiophilia mama mbisa sa question we say technical subcommittee no NADMO was EPO was fire was any omo keka ho nyina obi bisa se mi bisa mo na ye den na property bi wo hono ma Syria access for fire tenders. Edia commercial there na I should think so. Na ehwa ye den pa nti edru se ejesi fire phone call was ye tender ne ekọ ne enya kwan kra ne edi akọ. Eno technical committee for no man re. Aunty bi medical aka say obi wo ho a o ye ignorant o. Onim kra say wo se obehwe se bebia o si dan no. E was so sit down wa na se ni kwan so sit down nti before ye be kokora no obu ha no wasi kra wi eno mu ntimi nka se ye bubu dan no yetimi bubu but on say humanitarian grounds ni yema be eno na eku yen nti se wo di kan pepere wo ho koye boni ni wi a na from the blame no e be to assembly ni so nti ye challenges ni bi eno no say nipa no ade na wo ye no no oni say ade na wo ye no enye enti no wo ka se yenkobu no afi na ye besu ena ye bu medan agu ena ya ye say enti sa challenges no de me sure say ebe wo ho because of nipa attitude ni say de ye niam fa no nti sa na ama na akwa engineer na nkofo failing insuom esi dan eno so ya another challenge pa ye te ho wo kran mu ba ko na count de gala ne de ye emphasize ska de nyame adom ye ntu gala wa na nkofo fele yi insuom na say mo ampotem ya me beti honti no ha some de na minim chamache estate wa no nkofo bi twa nwegu wa machi ene ye ehu dede sa na em say ejai kakra but e ya de wo
krom not askwa ha nko a be hu ani afele baby na yesi dan yesi ho no aya na ye nkofo na etete mo amutimi nkasa we hu oh me da se enye se omo titi but said ye wan kasa o kan no wa udi hu adanse kura sa anajo na saa we no so no uye se obi a ubetwitwa mo nan mo anajo na e bia udi hu kwan kura na betwa so because daytime kura obi si dan oni permit ukokura workers no kura omo ni struggle sir so we stop omo na ebia udi omo ni struggle sit down without permit na uko enye efiera no but worker no ebia uko man notice omo njai na ebia foreman na contractor no zuzu yedi man contract enti ono so ebia oja obeboka enti muko biom na mu stop adwuma na mu di omo niam etimi ye yetimi pa police station nyina fa police for ni omoko enti say obi ye ni feeling anajo enti feeling no ye ma ho kwan so mo ye but wani beba ohun so say de wo kana anajo na nipa no aye ade be chi no unye enti the only thing ye betimi aye ni say ye di wen samples be kwa kwasiso okay edu anajo bi no mo akotu wo ho enti no otu ana enu ansa ogusu say aje samo ye adwuma na adwo nyina o na enu nso no serious security because daytime kra no mo ne eku na anajo ena ebisu wo ho a enye omu nyina nananom binum okay because nipa no susu se nana bi ana caretaker chief bi akoton ba bi amano a wa mano allocation paper enti nipa no susu se wo tumi enti onti ase de enti a who stop no se ma onye bibisa enti migidi se wenum no se nananom bi ebe boa ye na omo ajai sa bia no eton ma individuals na nipa no nya tumi bi na se onya kukurudo bia se okwa kofele but osusu se nana na ewo tumi nana na ewo asase a odi amano edenti na oye na asase yi na ebi obi enti ye ya ho andi no die ena omunya no data omuye na anaju omuye na anaju okay enti your telephone numbers no eni 0243 114497 0243 114497 03224 ene yedi asase ho enkomo yewo engineer ewa ha yewo planner ewa ha omufi Askwa Municipal Assembly mejidi say omwetimi eyi questions bi e fa special ne town and country planning ho de ometimi eyi ano e de ama even if say enye within Askwa ha no ma de omuntimi ne nso de ombekire mo say bia mo fa nko ha sa department we anase sa unit we no omo ebeboa nti obetimi afra yen na oni yen edi enkommo. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho udi ni baby a okasefi. But your friend is a dean because you are too. Asin fosu pacho yetie o. Yeah, good afternoon. Me pacho yetie o na ma u TV volume na enko from wen. Se ba ya utie o hu o TV no so me da ase. Me pacho no land na ba assembly na be permit. Man permit no, man permit. We are permit no me jeng be 4 years ago. When it's in the direct me be meeting you lady in igmano. And I say na he be a bit similar me the building no. No, what can separate. In terms of the permit no ko ya anything go follow mo wala ba no. Na me say I find for me na say if we ta send me stamps. No so. In terms of tell me because I am commercial permit, still permit. The same assembly name or permit. Inti other no musi omo stop work na betu wo bisem. Na ko no come no so ni be kwa na so waba. We so waba. Na kwa engineer in terms of the question I say if you are not permit na expire. It in patch koswati obey ya no the amount. Why? Yo engineer. Ana hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pacho di ni baby a okasefi. I said it to me pacho yeti o. I'm coming on the na me je hand so. Yeah, that's it. Na you know especially I think anka ayi asumanso kwanta hormon panto kwa apesa de no. Aha. Yokoto na de hanu
because I am feeling on the call. I probably at the same day saying a couple of weeks and come and put on the car and after. It will be a thing with him. I'm afraid you were put on the didn't put on to not. What is happening to my wife and say, maybe so to that. Or him about a dozen my Jefferson. I'm pa. You're going to buy a boom truck. Or him about I'm so excited. You can't really. I thought you said. Look at the deal about it. Pacho, no, he never met me dead yet, Miss Rowe. It would be a coward no way. Aha. Well, he didn't go to the reality. As I said, after saying something, the three is a last year. And when about Bob was again, I said, this is a regular. So that was a car, not so never business in my Akoma factory. See, as I say, I told him, he was a for but paying. O question any say what asase no e na ohene ni san ade ama obi ana say assembly no na abem ene assembly ni to na to ma fe mo yo so be say e ni develop site na assembly no e say mo ko ni da ipa ha fa mo develop no e ko mo yo council ama so the council na ni fi be ya fa ho o mo se mi ta na mo yo ta jaro sa na ayo ko na mo de e se mo yo. Hello, good afternoon. Edward, Pacho Kasefi. Accra, Pacho Yeti. Okay. I will take a crown and say, you will be a month now. They say, you need to find the aim, but why you so that you don't know that? If you say you they are cocoa. You know, you are, you say, down side, on the train, you want to be yeah. Oh, yeah, that is only some of them uncle. Mathias, on the session, look for having. You make a reason for you to die over. I see what you are saying, and I see some committees, nature committees, but change. You are going to say, let's actually see you much. I think this is so for that I or catching the committee in the material, if you say I am taking the material. And the Minania, you know, only for the baby, material. I see a reason the one you cannot. So the government people say it's so we move on. Or sometimes my change almost like you want to put only change you do. And I'm passing and say someone on the side. On the same day, we are missing what others are taking dimensions in Yaman Plaza. You get to because you are power to get the money to go and put the baby down. You have to have the money to be like a car, and you achieve. Oh, I yeah, that's Papa. I am last caller. Yeah, or more questions. You ever see a phone lines? Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Pacho, did baby our Casefi? But you think me Pacho, it's your more Casefi. I send for you, Pacho, it's you. Doctor, the transfer, hello? Pacho, it's you. Look at some video. I saw a look at some family. You can control my Jimmy not to my touch, I don't watch it. So I'm the finish done. Come on, it's on the channel. It's many days still because you want to know. I don't have a call over 2 months. I 2 months. You because maybe. It's my trauma, but I'm then. Obey a day. Yeah, that's it. You, Madame Ophelia, an engineer, Pacho, more answer questions. Name my yes, see a phone lines, need be a mamma. Okay, first one, see permit 4 years. Na okosida no na assembly no abecho. Enti on TRC. You say building permit your mawa from your mawa na 5 years from ene. I was so timisi dan no enwie. Say when timi si dan na enwie within these 5 years na permit na ewu. And here was so be renew. Yeah, me yen for from the beginning. Okay. But to be renew. Okay. Because a contractor you need assign. Okay. And he Abia or no can say 4 years. Abia na ako 5 years. 5 years. And the assembly no here
books mu on say ye we enti onko onko ye renewal ananso say ye fa no say ebia say de oka no say won amoma permit no na transfer na foforo na aba na ebia omonko omayi mu ya ne building permit no or permit no ma onpe ebia say wa hodi anase waji we no ho a ontro ni permit no ma no en from mo ho omu ba no mo ho na ma na onbekọ akocheki ana onfa ni permit no enko physical planning department en fa nko kire wo mo yes say enya expired ya onbe ma no kwa ye ejuma no okay enti wa me enya nti ase say ye ma building permit na after 5 years I expire enti wa wutie ye na onim say building permit expire ne wo 5 years yes all call renewal so when me see yes I expire and okoye renewal na mo giska mpacho yeji a building permit na ne boarding ana 0.625% of the approximate cost of the project and enya adibia ewo inimbia na enya fixed so enya fixed okay you mpacho the other questions no I'm say the other one no say baby wakoto na sase no plan bi e ni ho in the first place no kra wo to land no wo no wafom because I was say planning and sana wo work for plot okay enti say wo wenam say plan bi e ni ho nti no obia toto no basa e na say the oka no enim say nsase e na nano e dia enti say busua pani ton ma no ohini ni ho no ohini ba definitely I will say unya allocation okay and also ohini na wo say odema enti say den a wo ba ohini beka se baji paper e wo eyi no because when assembly wo ba na akuta busua pani allocation ye ngi okay because ohini owo ho no on na wo so ma allocation based on that no na wo dia koye title ni lease ni bibia te busua pani ni tu ni say oton asase e de ma agi so ohini na mu no beton asase enti no wo na wo koto developer no wafum okay enti ohini ba definitely opeso otene ne de obaka se beje allocation for fraud then the eden wo se kokona ukokoje enti ni buo no de ye ntimi determine because ensa wo betua ne de ye wo ni nana entemu asem okay yo yeah that's the next question okay next one also answer medical krabe kakem enuti na ye advice say obi an register ni land no enti nipa na osi nana foforo ebe sanka o register ni land na owo hunkrata na na foforo na o oba no anaso oba no nya dia obeji ye fa se kumasi na wo lease caretaker chief bia ni wo betimi abeji we land a otumfo ni wa sign agreement enti ye kan se obi an register ni land se de be ya obetimi abo ho ban na enye wa adwen se bia ukosi dan na eno na wodi bo asase no ban ana otu fence wo da bi u register land na ena wa bon ba obi si December 20 e was ukura obetimi agi court order e de ebu and you register in the land. Third one no can say your friend say yeah yema education and afi osan egi permit na yesi on metua extra money permit no ye ni physical planning e collaborate works department any physical planning ye permit na e ba say the marker no 0.625% na utua permit fee no ewie ye wo your friend say processing fee e bi wo ho a ti say yen ye ha say processing fee any jacket ni nyina ye kan ni nyina ebom etua ni nyina na yama receipt no baby su wo ho a ubekọ no ubetua processing fee any submission fee na drawing no eye we 90 later na afro no abetua permit fee na ankasa nto mo ye ne bit mrano eka sana mrano enti wo se utua processing na wa submit a ye committee na evia na bibia mu ye okay a na fee na afro no abetua permit fee na ankasa na ensese yen giska no answer na ye kona ye si ye mo permit a osika no ye bende enti na bia mo ye no se betua nya so mo gie yes na e bia ni o kan no e bia am no permit but e bia na inspection fee e bia time a o tua permit fee no na ya mfa inspection fee anka ho enti no on bi sem yie no ho na assembly nso no e bia minim mo die but say permit fee die permit be fee bia obetua bia ye ma receipt enti on bisa nipa no a all this can say me ma wa menya me receipt na kire me sika kona wodi na ase enti say bia ye sika pa obehu ye sika boni nso a obehu yo and the last one also so submit the bia or permit 2 months ni nsan kan emra no say Aunty bi
or say 30 days. 30 days. I was say woman developer no ehu decision am take. Okay. It is a man peneso a mon twro nkoma developer no. Say ade na ade ba ye ya peneso. Say mo peneso so a mon twro ma no say ya peneso. Enti within 30 days no me developer no man te won kan me fa ne say waje atum se nisi. Enti em osi a watfom mra. Say within 30 days no no wan te won kan. Enti wuntimi nchi no. Okay. Emra ne say within 30 days. Enti no say assembly no you try say every month bia ye be share. Committees me no we every month enti share 12 times in a year. Okay. Say the be ya time bia bra no every month they develop yes. You be approve plan no. Okay. Enti say who you reject here, you be travel you reject. All right. Yeah, that's it. My sign Aunty be so nipa no o sisi ne sika ye ready assembly no. Say the be ya o chena obetimi etwitwa agi ne ho no on twro koma assembly no say me di permit abramo 2 years 2 months ni mo anka hwe enti me kwa kosi mi den enti on twro letter no no copy documental we da akwan obefa so petitions obeye but bia na ba bia wo no wo akiri enti on twro sa letter no omusa kan sa letter no on address it to the MC omusa kan sa letter no bia no officer bi na ninu bibi na wa ko transfer anan say bia ni wo dia suma obi na anko enti onye saa de no eni me nya ba ma ofrefi asinfo sutro come assembly no na omo ehu 0243. Hello, good afternoon now. Good afternoon. Yo, Pacho di ni baby akasefi. Pacho is Harry. Harry, Pacho akasefi. Wasa akebiati. Wasa yo, Pacho yetie o. Pacho mato asati wo obi ho. Na asasuna le tren wa yeti ade amane de. Ba me pese eko aben. Kwan ben na mbo tina kwa so ametumi. Pese na me ami dim de bia ba ndem ko be ni elite. Pese na me yo, Pacho what asasi wo obi ho individual na o hene. Na individual. Na mato won. Na pese kwan ben na kwa so ametumi. Akọ ba bi shema tax no normal register wa abemu okay me da say omo be answer why. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, mpacho udi ni baby akasefi. So from Tete, the self Santa Maria. Okay, Tete yetie o. My class actually and I sit down, my sit down more also. But before normal significant permit. Me call permit. We call Mr. T permit, Mr. T, probably be a common. Mr. T here. Only man will see the but children are born, Mantian Chiaso. But since you are Danny Suman, sit down in the work, lot so. Singing, my trouble, but I think I need peppermint, and say, first, Naman to me and Gina, I think I'm called your new what's the diner here without permit? Now who's in assembly for no beer but dino? I think on the man stop work. One man stop work. We call assembly, and almost see. Yeah, I think I'm ready and person on maybe say. Kwande na metu yo, Pachombe you are no why. You be from you ni answer phone calls no answer na if TV so. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, Pacho di ni baby akasefi. Very good. Because you Pacho ya bi wa kakra wai. Yo, boa Western region. Pacho yetiu. Now oh children say auto so so later ba ko ni ana so ni na I want to know because you know to be see on ni work later na be sure no say I need individual inti owo ba da ji asaso ni inti be ni say on ni individual ana say oye be sure I want to person ti ase so ni be ya so you will can't job me Pacho yo me da say last Hello, good afternoon. Good afternoon, madam. Yo, Pacho di baby akasefi. A friend speaker. Na edika na nimo in the speaker about so. Na you know my children about so. Because there is a tomorrow when I you have a lot of people. I said that they are not
Hello. Message na here na WhatsApp na dem so ye nti de wo ka no. Na me say. Ya bo amabato. Okay. O sha ntiti mo omode abana bibia na kwem. Ezaze e balance at them. Any guy wants them there. Anytime the program or so anti and normal be as and what the you need or normal be next letter. I would to me about program so continue said the begia. We be on theater the same we know theater and no what matter I that's no because the booster question ebia ye ni family no ya kwakọtọ atase baako na ya tem obia wo me half obia pa half ekwe be eni ebe papa ya be permit and so say ya tem no obia be tem the half no age permit na yeah that's it yo me pa cho mo nkoso na mo ntie pa cho be yi we ya no ama TV phone 2:30 na ye call off TV but ye pese nti mo ma ya san we mai but ye be sen ato phone ni so I'm say me start video o film message chat we ya o so wato plot baako e na o ma chemu mi nipa mi no ma che plot baako tell you ka say planning no process continuous ade enye static change enti yemfa nse bi first na ye plus size bi na esoso enti u beba office o bon say plan bom baako na e bi one plot enti other two plan say use your friend subdivision na say arasa na o say ye che plot ni mu mienu emam enti ye che mu a e be ma obia ne number enti wo je wo number na wo betimi aye permit wo de so wo nso betimi aye permit e wo no so ne de so after say makoji allocation na be a lease na bibi makoye ni enti ye subdivide mamo a na ma obia plot number na fa wo de start process na wo de beje permit okay sanity okay first one na o see wanya land bi wato every third person na ekwan be na obefa so anya krata obefa so aye krata papa na ewo mu ni se yemfa no se minim ba bi owo no se student land and say family and individual land se mami fa kumasi ha se kumasi ha na wakoto plot ebia me na mato every ohene no na mi sister to every me ho a ni pepe mu no anka ewo se mindi mi sister ye anim emfa nko ohene no ho ebiem na ohene no ko ma allocation paper foforo ewo mi sister edin mu na ti se ohene ntwa mi din emfri na asase mu okay na entisa krata mi meti ni ankrofo Peter ye ni se ombo indenture e dia to so indenture no se ubo indenture no ya agreement between me and my sister yi na mo enye between uni ohene no ohene no nim my sister we o wasase no ho and some of the allocation paper kra no clauses a woman say you can the land is not transferable okay and you want me fa ohene na asase nkoma obi sebi yemfa so ohene na ebia or si on pe individual bi so obaji ni land na ebia your friend say ebusuan na stool na dia tum na wudi Akoma sa we ne and you di more before you need to notify the chief for the chief to give new allocation paper edima nipa no said the ebe ya Kumasi ha no second person no betimi akomensia akoji lease okay if you say Kumasi ha no yemfa indenture and lease enti no risk a woman say me amaton edi ama my sister we no allocation paper original one no am picture boss so ewo me ho ebia me to no ma bo me yire amane na amaton ama sister we ana ebia sister we my girlfriend na ma fa kwan bi so edi se me aton ama no se me yire ana me ba enya ma allocation paper ye original one no no the comment here obe timi akoji list ohini na wa sign me ma allocation paper aye original one no bebe timi obedi adanse na ya mami ya ma list no wo me dim afise caretaker chief no me no be kwa kodi adanse na mami me so no ni me ma location paper no wa sign ni okay enti onya ko cancer na ya mami list asan enti so uto asasi free third person ho a na nipa no register e dia so a register dia e was some assignment and say ni list no be bia wadi asase no so e dia kudu no o say on sisa ni will ni pa wo mu on fama na to aso ana se onye krata bia e dia on fa nko hini no do obaji winsa
sika kakra bi but eno ye na onya location paper foforo e wo wudin na mmoa wo se de be a obetimi dia register asase no but mase ya wo indenture na ye wo se wo krata de o kina ohini foforo ba otimi gi asase no e ma no ye eno ti na oba o si obi anfa ni krata mra obekọ no na wudi indenture o si o da bi enya we na ye na no di ma asase we afi ne oba betua nsansika foforo na wo so nti ase obi so se me ka say e bia ye individual na say e yo hini no matter asase wo hini ho ebusuya ne say ye individual nti e ho no hwe ye den asase sa ne register anka only problem me gie di say em say family land ni individual land ni we no em say dodo na wo eastern region ni greater Accra but em say we just western region no free omoto asase wo ohene ho ebusuya ne bae no mo se ohene ni ye individual anti bi na manso wo ahene e wo mo nsensem nti bi wo ko ebusuya ne recognize ne se e na kra yo ohene okay e ne be ti na ya dey problem ba ti wo hwe mu dia ye nsa asesem dia ahemfu ne di mu kotene okay yo asase ho enkomo na enche bia ye de enkomo no ebeba ewieye mo amutie ye no ye fit TV so ba ye da ho awa ha nti ye de line na esi atodwo bio na wo betimi afre ye befa be calls be miensa bi na ye gya ye mpanyimfo kwa mo so Wednesdays pe and over the tina office ye adwuma na nne ye so ye de o maba ni nyina ye adwuma ni bia e no mato aye wa ha sei no 0243 114497 032249835 Frey na yendi enkomo. Hello, good afternoon. Aunty Pacho, good afternoon. Good afternoon. Pacho, Nyami adom yenso ye ho ye. We be me problem na me say. We papa me feel ebusofo no di fie no. Fie no kata bia se de me bi. The man to so kind of been come back in the fire. People na etinye yo Pacho so kasa fu himfa the perfect food sabi system okay na say we din as kwa here okay yeah that's yo yeah that's it yo enti Pacho mo be yi ne de na no ase atwen se call me no be ba hello good afternoon yo Pacho din ni be bia kasa fi yo so na so no apia me kasa fi obuase Pacho ye tio yo me kan say land commission ni kan me ka so ni bisa question ka ba ma kan ka ba me do yo e bi ka tambe na e bi say PC permit tambe na ni certain issues are and then produce permit so we are the show down produce permit yo choko time be no mo de be bo hu yo time be no sha sie o mo sha sie sa okay e mo say so me pa so setting you me pa cho you about around 99 and then the report so after me be no sa na hu bi asa me si me dan obi a me tro ho but if you are permit now I say me be sa permit ni if you are na me ba be tia san ska kese no ska is ni tia san ska ketoa but that's because ko ni more than 20 million Adam okay it's not quite boy almost nearly 20 million okay this million that's what say you Mr. Bakwa I'm 74 years August 13th when you are 74 and they say I'm and to make me this question I want free TV Pacho Kafra your radio swinty Pacho betimi dial 87.9 na wetie yen obeyi wa no why 87.9 Akoma FM Pacho wan obetimi so ahwe wo Facebook obenya no jina so no munyi ano e ma o jina so yo kai jina so ongonya na Pacho Papa 74 years Pacho munyi wa no yo ne wo mu ni se sisi a wasi dan na wie a uni permit enti dan me say me report 99 oh baby me jino ho abra kwa me so was me jino ho chief me when we try land na me me wo papers na yo me ta cho onko mu yi wa no nti nka uti no me yi wa no why enti na wo mu ni say
mrano ekire se Ghana ni bia wo si dan wo se uji permit enti yemfa se uji asase no kura long time kura once afa afi na wo ba be si dan no wo se ubaji eno ho permit enti mredu bia wo uji asase no edi ato efise permit no ade a apart from se utu esika kakra di ama aban no krata wankasa mukura ehu hia wo yemfa so be ya wo sisi akura po na wo permit a utimi state wo mu se edan we a ni permit ye sese medi ma asimasi enu na obi ya kan sisi ase ni papa ye di ama no krata bia na so yi enti permit ehu hia enti se wunya endi ye dia assembly na wo no bomodian na edan na upese osi no fa ko assembly ona ko di permit your friend be measured drawing omo besusu ombe kwa kofi edan no se de etisisi yi no omo measure or no mo ye plan ti se nia eye edan foforo fa ko assembly ho na ko se o mu se na unim enti omo charge you penalty ombe ye no fresh one na ma enye ade a ni eni sokra yo yeda se enti say what's the property there rate we me awani anje permit na ma dan na ya wo dia na che say ayo bibi foforo. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo pacho udi baby akasafi pacho from Evelyn successfully ajeto yo Evelyn pacho yete o yo so me bi say anti planner so ma so tibi me ti dan no ko di baby me can go for the this stop was produce permit and I'm a document and another man me de call assembly I say me call you almost plan so almost see a so it's not on the so me ya ho aduma emane and I say e me de me ko ba me see dan so na work from mo ha ma agene so the same you say mo ba na be tumi e de aboa me ma me pacho wo di si dia edan ya ni pet na mu sa na business na me tia me pacho you o me yi wa no why yo Madam Ophelia engineer yo Aunty Evelyn ye da se say me di kan ka say ansa na wo be si dan e wo so wo ba your office ho e be hwe say baby ami be si dan no kwa me wo hutu mi say bi aha me di si dan say tenem enti wo no wo si dan na wie wo di kan si ansa na wo ba enti yenso ye ma kwan ma wo si da enti wo ba na say ni so de a na te say ade no kwa capture is either say bi a e wo so say bi a ye de be ye school na wo di si residential e say ye change of use okay and I say baby a wo si ni kwa that time be na wo yensuo enti na ama yan capture anka ho so ena baby wo hon so a e bi a ye plan ni wie ne titiye mu no ye tete no bi wa so be ya ne tete no ebi wa machine no mo de ye no error kakra timi ba bo se na ebi ate akam na e de ama nipa kro no se bi a o ha ate akam e wo say oba office ho na sa area ho no ye revise e ho no e de ma ana ye revise plan ni na na make sure say wo wasase no abedi plan nim okay enye say wo ni hutu ni say usi eno so ye ma kwan ma unsi enti eno mo revise na no e be follow under rezone ni bia na eno ye friend revision eno so ye plan bia after 5 years local plan bia after 5 years also revise it at me cost me developer ne cost no say ye revision na ebi wa assembly need me bear cost no ebi wa traditional authority no so etimi bear cost no because they are expensive kaka because so be e be flyer pick niam e won sase ni so nyina ansa na yatenetene bia mistakes bi ba ye no yatenetene ansa na yetimi ama wo nipa no permit enti uba na ni so pe e wo se wugya adwuma bi a wo ye okay anto assembly no be anto say e be bibi e ho adwuma ma wa wie ansa na wonya tumi akoso enti se basa engineers na obo ma kwan ma won sida no power number we dey stop work no dey because yem pini ma won okay obi beside also produce permit no time be na sha say I share say that if you say medical can say yemra at 936 section 91 okay so we be si dan Ghana ni bia wo say uye e wo Ghana ha na wo say odi permit ansa na wa ye we and stop work no mra no kire say uye ye ntro letter emra o say jai
na bekyerɛ de enti anse sɛ yen stop enti e wo hoda dada but nia ya ye di paint e kyerɛ no eno na me kan sɛ ye kɔ na yankoto obi a na yen ye di sɛ de ba nipa no ba obehu na wadi ahyi ampa nso ebi ba osi o abekyerɛ mi de ene anope ya obi e ba sa but e wo law mu de on kan sɛ yen kyerɛ den ho na mo osi yen kyerɛ krata e ma nipa no enti enu achi no na te sɛ amra kwan so na e di nipa no enti ukokota krata na udi man nipa no the duplicate na would be chere as exhibit and na say bibi evidence was stop nipa Aunty VM say me say me di kai bibi say town and country planning cap 84 cap 84 na say colonial time achew enti town planning no e start yenye enti say o ka say me see me dan say me was 74 me see me dan 1996 that time na abai emra no wo say obesi dan a baji permittance ti permit na enye nnei Debi emra town planning ni na emra say obesi dan o obeye dan o say oba baby ye wo assembly bi wo ho na tumi wo bi nsem a obeje free nsem enti wo ka say manye afa na me beye na me betua ignorance of the law no any excuse sanity pachoni o kan say ni papa o si ni papa eja no document ejapade but oni krata bia obeye dan anya we ndie na ti say oni asase na nkasa say de o kan die na asase na nkasa kura em se krata animu ansa na den no enti enu die na e wo so pe ebia ohinko a wo ho asase na bebi area no ohine a wo ho no nko ste no na oma no allocation paper ebia obe ma no nsa kakra na enu achi no na wa ma obi aye measure drawing e di ama no na oba assembly na ni saka sa nso a eye japade a dia agya no onim ebia enuanum ebia se omobojo anaso omobo ejo enti ni saka krata na no di mikako menhia no akọ start ni list no die ye list no woni din mu a ati se wabo asase no ban kra yo ye commercial break ye beba na mo de mo final words amaye ne yapo nye for education now then na what illiterate can prepare well obi awan ko ensi school dem mu da obetimi aye well ye bi obeye no obekọ lawyer ho obeye ama na pepepe na se na ebe se na ebe hwe se onipa ko na oni making kind no enso why na well no obehu se adekọ se na obese o che na japade no sa pepepe na aye no ebe ready a kire no se na ti se obi a unhu ade no se na ebe ye no sa na ebe ya kire no anti adwoa osi se yan fama we osi we yan fama we osi we yan fama we ti wo wi a wo lawyer na obeye no wo di bibi e fe no jurat wo de beto we na say and wo betro jurat ni mu say ma mi we say woni ma de o say no me na me tro ade we ma na ma kire no wo twi ka sem wati ase ehun say ni say pepepe no pese oye nti o de ne say sisu say sa pepepe na tie nti we o de once I already 18 years I wa mu da ho kwa ade na we japade ye wa nkasa o de ade betima ye we e de a chiche say na pese o si che asem we ye de me ba disability ho neni no enhu ade na so no onti asem na no wontimi nkasa na so our property oba de aye well that is a very that's an interesting situation because I haven't encountered it before. But the point is even such he is not only pakrono bibi ensi ni kwan say onye will there is a way bibi ensi ni kwan say den ya oti asenkwan de o kwan a oni ni pakasa it is a kwan no sa kwan ne so na wo say fa so kire no say o will na o pesa wo ye no say ni na ya atwa wo na wo ti ase sa yes and maybe sa question to what na say be o ye person with disability of any form or any kind and ka say untimi nye will on sample ni okra there is a way obeka say oh ene ebe de na wetima na bibi say na ya musi tu aba no ofa so ye you be kwai no sa na lawyer for no ebe ye ede amount na eden na mintimi wele ma obi eye miami property eden na mintimi fa wele ma obi well say the general requirement ni say what say self acquired property and that's a property which you yourself have inherited
ebusunya japade ye mfa ncheche ebusunya japade we de enye odefo ade we ebusunya japade ye mfa ncheche oyo ohene sebi oyo ohene na wudi akonya bia akonya ne ho niema no mfa nche wonye we onka se o debi we say ye japade a wanka sa obo ho mode tete o morem e de toy ana say bia wo papa bia wu ya no de odi wujade a wu nya aye no say abe ye wo dia nti wo so betimi e de ache but generally self acquired property wanka sa wo japade a wo bo ho mode nya aye no de aka bia de wo de ko cha de nsem bebre e beba wo betimi aka say can you keep somebody out of your will? Oh yes. Okay. Oh yes. So your background. Oh yes. Sir. Yes. So na misi kano. Obano or less than 18 years or less than 18 years na say ye wewu na we abeto dwane ehun say we no ama ne bibia wu ma eno de obetu hu anamo. So you're less than 18 less than 18 years or you're more than 18 years they are unfortunately or you're adult inti onkobone bra inti say ne papa na ne maame no akra ne wo be 25 years na papa na maame ni film fortunately or your will na ni din ni will ni mo be che no mo find way epebi ma no because you're under 18 years but you're above 18 years dia ye ni film. And it's a very strict rule. Okay. I'm said that should be I was say ye pe ho asem kan. Ye lawyer kwa me be dey ye be chua ye ju condemn ba ye be chu papa. Ye dey Akoma no eba ewieye enti ye ba studio ni ama planner Ophelia Asare head physical planning department Askwa na ni nua be ma engineer Peter Saki omo de omo final words amaye efa ensase ho nsem ho na de yesuen ye nyina de etu yonfunti me sha se efi madam ho ati bi mi da se okay am say de yakani nyina de betwa to ne se asase ntete no eye assembly adwuma okay de wo de asase ne be ye no eye yen ye adwuma ai wo se ye kire wo de wo so de eye se wo fa bibia na wo de akosi baabi se mato asase ni ye wa start ye bibi keke baby ene sa yen so ye mpene ma won ye ne ye mpene ma won ye na mo powers na ba sanity enti bibia wo pese wo ye wa asase so bra assembly okay ni e medi nkomo ye be checho bibia wo se wo de babia ye be kire se de be ya wo so tenase na wo te wo dan mu a wo benya wasumdwe ene peace of mind e de aye de wo de ye bia okay ndamas yo engineer yo midase nya misumedeka menua ba de hu ni se usaka asase na bomodia empre hu se ukoye bibi de asiso se de be ya obi anje asase no uye no sa na ummo asase no ho ban bomodia se ubeye list no register land no na eche no bomodia nso se ubagi permit efise se unyi permit na enya ade a se de okan ye be ma wasi den na kai se edan na usi no so eye property na property no krata ben na e cover ade no enti bomodian se uba beji building permit ansa na wasi dan yo ye da sepa wo kwada bia se ya na ye no ye di asase ho enkomo obi ka se ye ntai emfa mo embra enti wo kwada sa kwanya ba ye be frem na bia different topic bi no na masan aba beboa ye mbiem nti ne Akoma mu nsem dwumadie no asase ho nkomo no ye ne planner Ophelia Asare or ye head fiscal planning department Askwa municipal assembly na engineer Peter Saki omo ene beboa yen e ma yedi yasase ho enkomo no ma men komi ni apagi ho no fa ne commercials bi enu bi emfam na yemfa dwumadie no embra ewieye. Aunty B mama fa nkopie 3p garlic mesha asoye nipa yare okrom hanumu enye ize ubehu bema bi na nefubo nanim na ne yire so afubo nanim eba ne sa unhu nea onyem bema pe 3p garlic mesha ni bi enom na sabi wafuna ayesede yede epo ensuo aba odua no endi wasem emao stroke achill ama we immune system ni nyina aye boho aye basa debi asawedie nani o blood pressure na e wosro no hwehwe 3p garlic mesha na enom obesity oba wuntumi nante omoye dududu uja wo hoto ukunu so awasi bue na de ba de ni oha be na makofa ato me ho so no oba memma ebi mfiri ukunu enum emmada hwehwe 3p garlic mesha ni bi na enom na endi wasem emma omai mu ha ukọ herbal shop bia anase pharmacy shop bia ewo omai mu ha
ubenya 3p garlic mixture ni bi anom shanu sun se 3p garlic mixture no eye ne aye garlic a yedua no wo man mu ha no eno ene de ye eye natural ena toa no so ebo enti no se usomu ana wasomu yie ukọ apidanka ubenya bi ewo honom dani heba ubenya bi wo honom misi heba nsoso ebi ewo ho kolinak heba ubenya bi wo honom piwak natural wo mu enamba ninie eye 0248928824 ana se 0201 000021 anti be ye ko grow fine or see it makes you grow fine oba o menses na eba na wanwen wo se waya se eye wo ya o menses no eba unhunu de e trempo eba nansa na atwa oba bosume e wo se nka wunya o menses na ba kokosi ni num so no wonko ade eba 3 days na atwa wo ma 2 weeks na asaba ema o mayo NCP ontume na onase ene wonsa no etwetwem ohunam nyina eye oboho ye di fufuo asi wanim agese kope item 13 ansa na wotim ababedia ene e mekanfo grow fine herbal tonic e de ama grow fine herbal tonic eye ne aye kokwa eye na omanmu ano eno ene e de ye eye natural se o pedodo etua fra grow fine e wo number so eye 0244 596532 anasa ukosa mieye ya ubenya bi ato misi heba ebi wo honom kolinak heba omo ashtown emrom smart heba omo oboase fredman heba omo kumasi ya apidank ehososo kwa ubenya bi pure leaf ensoso ubenya bi shane nso sa omamu ha ba bia sa ye pharmacy anasa chemical shop bia ukwa grow fine no ubenya bi ato agozo herbal clinic eho ena mede wodri agozo herbal clinic se menkan chose o typhoid yare no ade bia aye ukwada na ubompa yese da ben na typhoid ebetu afri meso no mesijai areho nwom ne to na agozo herbal clinic waba ede amawo dunso mu yare bia ode kona so ya obedi wasem amawo STDs de omuka ne se enkekan wa se eba ade no so se ode kona so ya obedi wasem amawo usisi na eya wo ya no ye kwa untimi nkobi ye komrika untimi nkobi no eno so owo ho ede mao anti bi baby ya dui eya nde hu hia me pa me se awo abai be ma se ye de baton ne mawa na se ne usi mema nyina anamu se oye captain a enka wutwe ship ena oye president so a wosen no a wosen se de odi oman so bema se ye de baton ne mawa e wo se wudi wo mensem e wo oba ne so na se wantimi a ne se wagu mema nyina animu ase agozo herbal clinic se menkan che wo se obetimi aye adwuma no ama wo yire wafro mi wurade ene ehwehwe ne chi kwan enu nti o se low sperm count o erectile dysfunction obema na epeja ni mu a na esini trase kontomre no dabi hwehwe agozo herbal clinic echi kwan na ombeboa amasa ehawo ni nyina afri wo so omo wo kumase dichem so Old Insurance Junction ubetimi so afro mu wo 0553 417752 kwashima nso so omo wo honom Accra mantem na meken ubetimi afro mu 0241 750282 yanko poza travel and tour se bema no otimi ya wo hu adwuma mani si usu yi a eno na se menya visa na se me ko London a me ba be fa wo de wako se wo mo adwuma apeto me pe bema fofora obetimi aye me hu adwuma e wo honom eno nti poza travel and tour company se men kan che wo say o ma ba ama obi biara se o pe ticket na wo de etu kwai oba wona so ya obetumi aye ama wo se ye domestic anase international Poza travel and tour se menkan tour se fawasem ebeda omo na se ukodu ho wi a bebia wo beda no mema no enya wo dadwene kra na omo wo ho se omo be boa wo enti fra poza 4 e wo sa number so eye 0205 21 54 95 ana se 020504 25 63 60 mamisi numbers ni su biem eye 0205 21 5495 ana say 0504 25 63 60 Kumasi ha omowo Amenasi house opposite Matthias Junction so amazing asem ena meken kejetia so omo barber shop center ana say Morocco adishman so ko hoso a ubehu omo Aunty B yemfa enkogu yeda se minia Peggy na me so minwie e wo dank
Herbal Complex Limited. O pebebi ayarishe ewo STIC yarewa adokro enamu yarewa adokro aha syphilis any gonorrhea na upe baby ama yetu ase e de ama odia eno ani Dank Herbal Complex Limited omo Kumasi Pechi number 2 omo by City Life Hybrid School no fre omo number 0266 593330 and 0244017556 Mami enkowie ewo yenia Sandra ho Sandy's Beauty Parlor ono enesiesie ye ho ema yedeba set so o pebebi aye wanim waye uti ede amawa eno ane Sandy's Beauty Parlor owo Kumasi Askwa obey social hotel hwa ena ubehu yenuaba Sandra ne bo enye den kra obey ne hie enso ede amaw for Sandra ewo 0242 747637 na Sandra NCSC ho na fa ko ba bia uko bia na me fa happy birthday yi enso enfa ema yep pa sofui ansana ya sorry every jumedie eso eye prophet Samuel Yeboa aka anointing prophet Samuel Yeboa aka anointing owo mampontin we efri unia bema justice opoku ho osiyema happy birthday Aunty B. Yes, dear. Mama fan Kraima Sandra. She ain't see ye. I ain't see you. Ya baby normal. Normal. Ya te. Say ya biti enkran. But me kwa kwoti enti no ye programming especially asase won komwe. We ye firm construction firm auto building materials so ye company bi na o se Akoma mu Nsem land edition no pesa wo sponsor ye nea akwanya ewo ho ye number no enie 0530 507849 0530 507849 o pesa wo sponsor Akoma mu Nsem land edition e ba so kwada bia aye ka asase ho nsem dia yesrel fresa ye number we na producers eni ubedi nkomo eno wa na say ye production line o wa asem o wa how bi o kodanda bi e chill so o peboafo amana kama wa yesrel sign fresa number we ya 0530 507849 now only producers no ND enkomo production team members eye Nanabila Kantanka Madam Faustina Derry Spatus Kojo Sakode Beluchi Nanayao Emmanuel Kwame Vadi omo ene production team members no ene eya asase ho nsem panel members no omo amba nanso omo boye chidom pa nyame ya adoma echina nso ye de dwumadie foforo e de ebe bremo mi a metina akonyom e de dwumadie no ho chiame ye frame Beatrice Piogabra obetimi aframe Aunty B me sorry na little we rather my chief executive producer e de Massports we raha into chess sports no eba enyi we fidie no emfri ha yeda mu nyina amase